Tasilima Ava Amo Radio Samoa. Tasilima Ava Amo. Tasilima Ava Amo Maoni, ole alofa e tau I le oti. Ta alofa I o manatu, ole awa e tu I alofa tu. E manatu ale amatanga, ia upu mau
tangata na e whai mai e le ai se unga o la tā mafutanga wa e loa nei leo langa ma ua sui fo i o lo uanganga o nei mau mea na o mana o iai wa le lea uma i lea la Sila mai a ia i nei mea ua o whai O lalo i fore tunga mau o te tāu atua o fo i mai ai Matua si o ua ola Fasia i tai whai tionga Ai mo oe o te le i whaafiti Sa o whai a mea sili sili O te ofa lofa ma whatalofa i a te oe ma le nganga whaaloalo ma le nganga whaafitai E le nei fo i tae au fau o le aso tōna i wa tātou waulia mai O le aso sefulu ma le lua o le masino i ulai lua afe lua sefulu ma le ono O lea, ia, ua toe sefulu ma le 5 minute ona tā leo le i tū lai tas E whai ama wha manatu i a te oina ia e loa au mea nai whai. A o se mea le lei, a po o se mea wha le lei fo. Maloa fua i lau ua maua, sula fo i le tai au. I le alofa ma le hanga le lei o le atua. Ona o lana wha tautainga. I lou soi fua, ma lo u nei fo i ola. Ua te mai ai le atunu ma tātou whiloa i. Malau lua fesila wha i luma o le atua i le nei aso fau a wha popo fo i aso o lou tau soifua. Au auna, le soifua tautua, le soifua ngalue. Whaafitai i le atua i lana mea lofa. Ua pule soifua ai i le lau le lei o le atunu. Ia mai se fo i le mawalunga fo i o pa ia mabambalu i sa le avea o Samoa. Nunu atu whaatini o tau sala. Ai le tawhatolu o le tātou vānu nofo, pa ia mamamalu wha le malo. Pa ia fo i mamamalu wha le anganuu. Ia e mawalunga se vi inga le atua. E momoli e ana au auna totofi. O pale la e i o le ngāruenga le atua ma le ainga sa le vi. E wha no manu a wā Samoa i le ngata i lau whanua me ele o le atunu pele i Samoa. Ia e wha pena so se tafa o le lalulangi. O loo ngā lulu e ai manopia i ai mafio ai Samoa. Pa pena fo i le whatalo whai le nei atunu, ua ave mo tātu a ingalo na lua. Tō tele o Samoa i so se tafa, au se talia Hawaii a Amerika le malo tele. Ia wha pena fo i le atu Asia. Ia ma le atu Elopa. Ia e mai se fo i o tonu lava la tō ia o le Pasifika, o loo alala ma papa a wai o tātou. Ngata whatalo whatu lau tau o ona, le a tau o savea, leo lua i ali i pesta tā male lagi muli talo, al Harrington tu manu vau la vea. Ile nei fo i tae a fau. Ia, happy matariki belated to you all. Ia whaamarui atu ai fo i walaili, umara mangongi ole. O le tausanga fau a maoli, lea na whailonga i le asua nafi. Le ei masi se fia sau e whaise ngā ruenga. Ma kwa i toso ale pito i e mawhaloa le tangata la tauia. Ma matua whai tau whale lei pe fia aso la e ato i le la tau whale. Ia, whaamui sa manuia ia le whaamna tuina o le tausanga fau a maoli, le matariki, New Year for Maori people yesterday. And I hope you had a beautiful day as well. I did certainly had a very, very good rest indeed. Ia le na, whaafitai i lea fo i awa noa le lei ua, maua i se malo longa whaia fo i si me albele bali e. E ana o le asoa, ae tatala malawa pisinisi ma le telo isi company mea whapena fe whaatau o inga ia ma le whewa i o pasi lato ia whaatalo whaatuai ma le nganga whaaloalo o whea lava o loo e maua mai ai le au o nanga
O le Tanoa Ava o lea ua whaasua fo I le nei asto na I e pei o na masan ia I le fia se furu tausanga ua tuana I atu e o mai lava I le nei tae au o lo whaatino pea. Ai tau muri maturi au pū pea le tō tele o le mamalu o le atu no mai tawhai fia o le lelulangi. Ona, o le se senga fo I o le awala, tātou te talanoa ma whaasoa I lea mata upu ma lea mata upu. A o le awala fo I kili vai. Ina ia manino le lei ma mala ma lama lo tātou atunu. Ona o Samoa, o le atunu uata mamai. And e ata mamai tele. E mala ma lama loa o le wha manino se mata upu. I whina ngalo ma ai o loto e no fafale ia sa tu ia maa. Fia lo le atunu. Whaia lo ma whai unga le lei. Whaia whai unga te tau. Pēla o le whai unga le na whaia e sa whata I le haso. Congratulations sa whata lua. Ai maise la wa fionga le tama le whale. Tui ia fuotongi pai le toa. Yeah, welcome back to Parliament, my brother. Ioe, fiu wata ngata e whaaleanga se mea. E le ma whaia na leanga. Leanga o le mea moni ma le wha maori. Wa te ina foi le nganga o le foi te mali. Ioe, sui le ala fua e ala toisa na tautua. I lona I tu malo. Ioe, ai ai fo I tu o patatua nei mea. O tau sile I na umala vole whainga palong ta na se I toi fo I muri mo atura fo I mo atua. A whea tu I mauta malawa. Sorry my dear parents and the elderly. Ioe, wa tau walu loa sia tātou mio. Sia ka komenti, ai se o whatalo whalapa. Ma o wawhea tu I mauta malawa. O lo o tau si ai nai o tātou ta māma tina mātatua. A wa ana whapea lulo. O te ilua, ia, ni li manuia. Langa o le tapo inga mamana lea ma le mamalu o ta māma tina mātatua. Lea lai, ta taua ona o wawhea tu mumua ia te o tau ma whatalo whatu fōi. Ina I ta mam tina mātua le tunu utu asina sina. O a mai o tō. O le leina tausi o tō. E fo I male mata upu maali e lava sāta tō talanoa I le lava yaso. Ai whate ia iau. Ile nei fo I vai yaso. Ile I se tasi o tina. Na walau mai. Ai se I o whatalo whatu. Malo le soi fuamaruia ia te o tō tu asina sina o le tunu o tangata silio na pele lo loto. Aisea. O I lātou nei, sa o wola whatasi e mai I lātou. Nā I o fo I mātua mātutua. And these grandparents and the elderly that I lived with, and I was practically raised by these people. Wrinkled hands and faces, you know. O mama to ina ia ma o mātua na o wola. O ia mātou to tele le whanau. Ia ola mai fo ia mātou whana ola mea fo nana whai ni to ina ola mātua e mama ki ngangwha mai le fūrua le palasia ngukoko inga maro mākua I la aso o mai kimi ei ai le ai maseisi e mai ai ioi o manga mama ku I lalo le vai makua whaasolo solo mai la ia le mama whai o le mama esi, o le mama talo, o le mama ulu. O rei longa se me mama ko inga maro maku. Ma wha solo mai ai o mai ake vai, saua I lunga o le tuli, saua I lunga male awang. Ala lo ata. Le anga e pei o le ata wha solo fo I le I ate au. Ia mea to ina ma olo matu o sa whai. A o tātou laiti. A umana ai atule mama tu atule mama lungu tu. Lesi tika mai kiki lele ku waku male mama I. Lesi tika mai kiki. O I o le ola tanga lea. Male vai puna lea. E le ngata fo I la ele na. Ia, vatalo fatu mauta malawa. Fale o tangata matutua. Ia, ai le ngata ina. O isi mauta ngasa lo fatao. Tori ai ia naita mam tina matua. E o lava malatu leitio. E o foi malatu telefoni. Ala nā foi e la e ta oto a le ai whalongolongo I le leiti. O whatalo whatu. Io ma te talo ina ia maua loutou malosi, ma loutou manuia, ma wha foi sia foi loutou malosi. Ia, o te iloa le to a tele I o ta mamti nā mātua. E le ma whai o na misi. La tau te whatali tali pēa. O nisi e oso le me le fe e ma whaali li I fo lele vapea.
Wa kuai mai fo i le pona ua le o sa vea. Vātu le whafonga mai. Wa kau se umu le siko inga mai. Tau i se umu le ri i le. Po fea me o ka ai. Wale sa ue whaile por kalame. Ia o winga malia na e whapena tala pe a matu tala no. Fe mai, se wale mungu ia fo le kai au. Wale sa ue fo le tātou por kalame. Ia, whaafita i atu i lau tau tāpua inga mamalu. Lau tau tāpua inga mamana o lo langona. I o mātou tino e misi lava. Leo o mai o au tau talo. Ma au tau talo sanga whaamanuia. O au tau upu whaamanuia i te talo leo i lea aso, ma lea aso whaaftei tele lava. Ia, ale mea na e mali e, lau tala le whai atu, i le tāu a tele o le awhai atu i ta mamtina mātua. So o se ainga, so o se mauta, so o se lawa, o lo tau si ai, se tua asina sina, o se ainga whaamunuia ma o se ainga whaapitoa le na ainga, aisea. Le sosia ma le tamao ainga, le oa i le ngangana, o lo ta oto i. O le oa i langi soifua, o ngafa, o whai ialu to wainga, le ta oto i. O to mai whaana mua le na. Le la unga le na Samoa. O lea lava tau te whewai. A le tau te nonofo. Ma le vai puna e te tau o nasu vai iai. E whesiringia le la tau tofa. Nea i whasino se langi i lo lātou soifua, o na alea. E o ele ma ave uma nei mea oma, o mea lofa na e tauna tuu mo i tātou. Tātou te tuu i nātou fo i a tātou whanau. I leisi tai au, ma isi tupulanga alua. Ia, ma lo lal soifua manuia, ia tau tau tamam tina matua, ia, sio mātou tamam matua ia masoe. Tāuli Josefa, Fatalo fatu, ia fatalo fafo i le tamama tua ia tui mawalunga. Fatalo fatu ia le ataua tala fa pea fo i le fionga ia fonti. Alo le soifu manuia. Ia ele ngate le nalo, whalongolongo matapua i mai le sao le nei ainga. Le ataua le taua malia mai melponi masi o tātou ainga o lo o whafonga matapua i mai ai. O mori atu o lo whaanga mo onga le lei. Na ia maua le soifua tulu i aso uma, maso uma, e tai ai lo tātou ainga. Ia re ngatele na, ia, so o se tambo le whale manono ma le ainga le tai, po o whea lava o lo o tau no pia i ai, ia malau tau fo i tāpua inga, whatalo whatu le a taua, le tāu a savea i a te oe, ia po le a taua le sāfu i a te oe, wai u mā mena e lua le teimia tas. Watalo fa pitoa e la uso fa pele la o fionga le saoli i tuala taua taupa u tino le sivu i tamo le fale banono ia fa pe fo le fale tu ia pe kama le tatou vai tatou vai le la watasil da tatou fale o loa wa tumu ia ile tu tele o tangata wa mtua bo ile fitu valu tau sanga tatwai. Ia sa tufa tamo e havo lele o i fale ma maota. Pe a whaatino mai ia oka. Ale melo ia. Ia mana tua lewa whaatato fale o lo te tele. Ua leo toi tu whaatua i maota malawa. A o tau a ngai i suppliers te tele nai wha. O le wha mdianga vo le na. Teimire nei. Ana wha peo o mali teimire nei o le whai a o lea kako ke whea ngai ma le anga o le tau o le sua whapena fo i ma le pensini. Ae, i e utu ale se lauta la le ta vale i aso uma. Ia le ta ua la le na ua na o le supply o tātou whale o lo te tele nei i wha. Ia maa ngai ai le atunu wha ngai lau ka vale ma lau maa losi ma lau pensinki. Ae. Watalofa le taba. Hans Webster and his wife and the children and the family in Perth, Western Australia. Tasi lea ta mamatua. E hala usu mai lava i le aso. Nga fua mua mai lunga. Ia maila na wha manuia. I le tātou wha soa ma le Tanoa Ava leu ava mua i le atua. I le nei fo i tai au. Pei o na masani ai. Ia, tau mawha se ava. I le wha fonga tā puai. Momori se ipu o le tai au. Ia, awa le tāpua inga mamalua Samoa. Malana au whanga ruenga tutofi.
I whanta whaitaulanga e fia. Ia, ona o mai leo o la utala noa I se tala fia na whaalongo ina I le aso na nafi. Ena ua tāwalunga, matapunia e a pusa pālota ma whale pālota uma o sa whata. E o lava I whale pālota sa iei le taulanga ia pia o sa la whai ia ma tātou fo I atua ma le ainga sa tunu ma whono. Ma moli atu le nganga whaafitai. Ioe, o tau si I lo tau tofi e pe ona au whai atu e le masalo bia. Sa au tau whaafofonga ma le manino le lei. I le maa whaasoa ma le whaatala noina. I le teimi au le ialu le HRPP, teimi nalu ese ma le HRPP, ma le teimi o le ua wha ma vai ai le fō le tu malo, ai alu I o e la lango le malo le whaatutua I le atua Samoa o tasi. Lea ua toe fo I le parlemene. Congratulations to you, Honourable Lau Fionga le tamare fale. Tu ia pai pai fuatongi le toa. Ia, sanga iane ai o le tai. Ia sanga iane ma ai o le langi. Sanga iane ai o le vao ma le tua sivi. Ia tu ma le lea le tō wha sa turu ma whono e te mamolia I ti whau. Ia, o le wha murianga le nā. Ia, whape nā fwoi o na utupupu ina. Le vangana ma le utu ngā vanganga. Oko kai se tala fia I le aso na nafi. Ia, whapena fo I o na moli atuai le whamalo. And congratulations for your support. Never-ending support. Le whaletua ma le tausiali. Ta mai tai lo ia sinia. Le fionga ia mai ava viskota. Ia, o rau tāpua inga. Ia, whapena fo I le tāpua inga le tamamatua. Malolo man malo le to ina ia fa malua peteru. Ioe. Au taltono la fo e fa fonga mai. Fatalofa I le tamamatua. Ia au mua ave ma le faltua. Ia au auna ia fa pe fo le no fualo ma le ai ngali. Malo le ngaludue. Malo fo I le talo mai ma le tapua inga. Fatalofa I le lau fionga malanga mali ia fa pe fo I lau fionga to a po le sunga fo I le papali. Ia, ele mamau tua ia le whalo si vahenga na. A o se koko sa moa fo, oi ala lea. O tau sila ia. O le koko master, le si a tātou o loa le nā matau, tia lewo iei nei. Koko master le nā mai whale a puna. Tamo Daniel Fingota, ia masione tina fo ia telesia. Ai la tangata mana o le me. Beautiful. Ia na wala mai la ia le telefoni ale ia tau sa vea o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu iwa vai. O loa umanei alo tātou atunu. O le vai wha le natura mo le soifua ma lo loina, ma le koko masta o le koko a Samoa, mai whale apuna, ma le atunu uato. Talo whatu telsia, ia te oe ia ma sio wali I nai, whangaparoa, au ta ua le mea le nā, o le pei o whangaloa. I le mamao le mele ia telesia ma le uso ia Daniel. Ia ma le fale ngausi mea ala ua ngausi ma iai le tātou koko master. E se teimi, mara o sau koko wala umai, o lua tasi, lua iwa whanga, fitu iwa, lua fitu, ia ma le tātou, vai. Ia ngā ia ni, na isi o tātou whale o loa le nā, sfuma tolu Lappington Road, I o Tara, le fionga ia tuala, taupa u, ia fa pe fo le fale tua ia peka ia ia si to fide le lo Maria lista to fale lo tele le vale I banro wa vai to fuale tu malo na fale lo tele ia nga ia le tu no se vanga na la vala wa fia kisi mai se o le matua ia te mam fa pe mai ia tua Maria lo final sau e mai ska vai mo sau se o kisi aku lo ala fa ele kua o ke yo ya misi le nga kisi ol mor kisi ol fa mundiang ya le na ya o baba ya tu na po na o fa manuiang la fa manuiang le tu malo matangata ese o le lulangi
Ua a ngai I o ile ainga sa tunu mafono ma le rātou tama le tu ia. Talo fai, whawhitai lau tu talo ma le tapu inga. Le ainga malosi sa tunu mafono vai atu. Le whale whao le whaoru ngā tangifa e mai se fo I loa. Whale tolu ma le mamalu I le ala taua. Tapa au tausi o le tu malo ma le mamalu I a te o sa tunu mafono. Whawhitai lau tu tapu inga. Ioi. Tasi foi la lea beo. E avatu ai mana tua sa tatu tala no le vai aso le nei. Na o fai ia tu ai se tu la fono. O lea lava no fo uia matusi le tu la fono. Swing o le tu la fono. Ma avatu ai lau fautuanga I le fionga le li pare mbia. Taimi lea sa matou feilua iai. O le tasi lea I tu tino o le malo. E te tau o na toe te ngai masila sila to toa iai. Ai sea. Tele le teimi alu ai. Tele le ngau sae alu ai. Tele le teimi e tā pena ai lola panota. Aia, tele tupe alu ai. Ia, na o mea whaatoso loa lawai whai ai. Ele ngata I le nā. O le umi o na whaatali, ai toe o foi toe whai. Soli le tu la fono. Ia. Alara vele na o tau whaafonga I sa o tui malo fia I le fionga I le tamare whale I atuia. Sau le tala atuia, le atau sa vea, e tali tonu I ai. E le ai se sene, e le ai se mea ai, e le ai lava. E o lava I sau komiti, e le ai fo I ma sau komiti. Wai pe o tasil na au whaleanga mea. O komiti a tangata, o le tāmomo e o ni sui tawa. Teinane ele I a vātua lava I ai, ele whaipule o lo o whaoriori le tofi. Ia se whaatonunga e tufa se tupe I ai, pe ave se tupe I ai, ma ia manatua. Whai I ai e manatua mai le palota. Awa o taanga matangi, oi matali na o upu. E whai le teimi lea. O le tu atua o le tupe lau tanga mai mantua o le paloka, o nge ngalo le paloka. So, the intention and the purpose of giving that money is actually a bribe and a corruption practice. Alalala, lea na matala noa ma o whaololo ma au I le fionga le tofi whaoriori. Tautua nā aua lava na iai sina taba I mea whapenei. E se ngi ai le mauli o soufina ngalo ma lau whaato whala inga. Ai sasi ai le palota ma sori ai. Ai te ua te saunora tu ia, e whafonga le atou. Le foi whafonga mailo ui tu malo ma le mātou nu uma. E le ai sau komiti e whaia. Le ai sau komiti e whaia. Whatalo whatu lunga le tātou apio fōlinga. Yeah, le tātou Facebook page. Please press the like button and then, of course, share our program and even subscribe to it as well. Wai tā ua tele le mana malama o ta ngata I mata upu tātou te lote matango fia ina ia manino I ai. O le whaaloto tele le nā I le mamalu o le atunu. Ia le fōtoe whaapopo le si whai numera o le whaatua I le atua Samoa o tas. Mau te tonu lava iai, o le si fwoi whainga pānota lea, a vai maunga tolu o le alo atu iai. Ia o te tonu fwoi, e toi tū mai fwoi, ma wha o popo seisi whai numera, o le wha tua I le atua Samoa o tas. E o fwoi, I le fi naunga lea, wata oto mai ei nei, le tofi, ma le whainga pānota lai titi e whale ali tas. O te tali tonu fwoi. E toe o mai uma I ai. E toe o mai e fwoi I la tau nei. Ai au tau sila I le teimi e activate ai. Le se 40% o te mai ta I tali tonu mai e lua I nei masui o whale aliti. E sau e fwoi masesi te mai tai. Awalanga e matuala lata tele palota. Alesi te mai tai I lea na tūlua I palota. Atunu mafono.
O nā toa i lole i nā o le ono to mai tai o le mauta. Au tō sila iai. A wao le bele na iai. Wha mai a toa le lima na ua lea toi pole a te uwele tulafono. A minimum, not less than 5. Ai a whatulanga lola ia lea. E moe whele, wa ono whai pule. Ona, o le whao ngā ina o le matematika ma le division. Ia po le tulanga fo lea e loai. E ale fasi mea tau whapea. E leila se me ta o se fasi tangata. O le tātou tala noa I meo tangata sui fuama mea ola. We're not talking about objects. We're talking about living things. And at this stage, this point, we're talking about a living human being. E leila se tama I mea volera e pe o le peseo. Ai fo I asu meo ma pekelo. O le atangi atu nei le afa pusi. Ma le kama ai pusi. Ma le si o le pusi. Ia, wha malu atu. I lau a fionga I le sui te fono, o le fono fautua ma malu a Samoa. Malaysia, se I mai, ia ono utoi wala ua tule I lau a fionga. Ia le na. La lana le wa round up ai lo. Ia moa. Ina ia manino pea lo tātou watuno. Ia mata upo wa. O le mafua anga le na. Ai awha pea o le 5 ma le tas. O le 10% o le 5 ma le tas. O le 5 ma le tas. Malona winga. O le 5 mea atotoa. Masitama I awha mea, masi fasi mea. Alanga le ua tātou talanoa ne I meo tangata ola. E ling tangata ola e alu o lona winga o se si uwa pipi I la se mea vapena. Pe koru wai vai o kangaka pe vapena se whingo se manatu I ai. I le mafu angana la iona tula I mai le formula na. Ia. O nao o mai lea o se manatu le whainga palonta lea. Lea fo I la ua o soane I le toi ina. Whaaleanga mea leo tui lepa. Tonu I lau tala le na. Lea fo ua mai lana sa vali wha matau le wha masinonga, wha matau le sui whai pule e wha oriori I mauta. Le whai pule fau le au tuia. Whai mai. E iai su le la mata uo fo le wha masinonga e ave. Le matau pule wha masinonga. Sei sile iai. Lua. E awa noa foi, langa o lele ua lena maua palota e 5 se lau. Wa siri atu le afa, maua le afa o palota atu I atu titi a maua le 5 se lau. Ioi, ai au tausu sila I le pepa lena utusia le lava I lena o fatoi. The threshold ina ia mawhai ai o na fina wina awane I toe maua le afa, ai ia maua le tolu kuata. Ioi. 3/4 of the total vote of who won the election. E su ngofie ma fa ngofie na tuli le afa. Ioi. Ai afa va mamao o le fisili mua na ma le requirement mua na o le swing o meia. Awani to ya anga va asisi fa pea e ala ngofie na su. Ona lena te mua. Ia palota ia. E siri atu le afa. O palota al tangata na malo. Watatu o mua lava le requirements mua le na. Ona le au ngā umaila ia o umaisi au tausu. Wa isi soli ngā tula fono. Tato o mua e maua le tolu kuata. E maua le tolu kuata. Po le lua vai tolu. Ioi. O le au whainga o pālota le na manu malo. Whātoa e anga wa e tāpena mai sausu. Au tau whafonga I le toina. Sei sila. E le ai se la tau sui na whatu o opu ia na saunoa I tu lepa. E le ai se sui o le chapipi. Aia, tala pepelo. Ai o tāpena mai sui tū to atasi e lua.
A mai le ua, a mai matole a fo, tulou tau langi o nei tamari. Ai ua whao ngā mai o tau, la lafi mai tua. Wale o mai sao ma whapea mai, ia o mātou sui ia. O mai I lumo le televise. Ma lau ai le meo le pepelo ma le whaitonga fiti ma le whaangutulua. A le tilo atu mai lo le leia Samoa. Nane, na whatala noa mai au tau medias. Nonga fia ina. Au wawa ai leia. Mumusu e o mai e momori alo ia mai. Ia o lato sui. Aisea. Wala mea na ua tupu. Ua onge sui. O lato le mawhai ona sa iling tangata iei ni anga waa. Mani to mai lato te o mai e momoli mai. E ave le tu malo ma whape atu. Io e. O le sui filifilia e anga waa. E iei lona to mai e tautua le lei. E le lei lana to wha. O le sui lea a le HRPP mo le mauta. Iawa, la lafi mai ngale o mai amaka e iaku iamaka I. Aisea, e le o iai ato le lango. Watu lei mai na sui independence. Ioe, e whafito ai luma I. Ai la lafi mai tua le au whai vea vālea ia. O musu e o mai, whailo mai o lato tangata. They just push you to the edge and to the front, and we will sit back. But everybody knows that these two independent candidates were HRPP candidates themselves. Now, why I'm saying this is because, wawailai, e tuto tasi le ua, tuto tasi tole foa, a le ua mai e lango, fe mai lango le lato tama, ia le ua. Le maua le afa. Le ala tau fe au e o mai e fu e fai le su, pe a fai e le o se sui na o tau, ta pena e au mai. Te vai, o tau ia o isi tangata fai mea le angai, ma o le fai watilo fia atu nei. These are dirty politics. Reasons why is because these are dirty tactics to delay and deny Tuya from winning the seat squarely and fairly. Talo faita ino inoe. Ele mea mafia fia wo o iai le loto leanga. Ma le tau wha leanga. Ma le fau leanga. Ma atanga. Se sulu le pelu le wha moenga. Alofa ia I le atunu. Alofa ia ele delay so o mawhia, toso lo loa o manuia o lo tau mawhai iai le whai ngā malo. Au tau si sila, o mea ele lea ma mea pala, ele o whaafonga iai o tau le tu malo. Le tau mawhai, e toi whai, toi o le whaamsidonga, toi toso matoa, le polo keti a le atu nuu, male I tu malo. Ia se io e whai. Se io e whai. A le ua uta ua atua le mea le nā, le ua whau ia. E o nofo, ma whaalawi loa ma pero ia Samoa, e le eise sui o le hero pipi. Aia. Ma le vana I lo atu e interview mo e tau propaganda media nā, ia sui tuto tasi nei e tau lua. Ia to le fua ma le leua. Ia wani. Ma mau tele le malo. O le fionga. Ia tu ia. Ma mau I o le malo. Ia le na, la le mea. Wau tau le alo lo fai le tu malo. Ta tia ia. Poro kiki, fau fai, ma vaenga fau fai. Wau le mea fole na lewa tupu le pisa I lo mato I tu malo I fale alili. O tamo le auso. I intervene ma fala velave ai fua. Ia, ona whapena lea, ona le mautonu ai le tō wha momori le tu malo. Fale alili la vea so se fale alili. E mana na o ia malepe le tu malo. Wala tō le mawhai o na tu inatu. Le wheutanga inga e whaia e lisi tama malo na uso. Tui loma,
ma toi lupe. Ale mea fo lana e tupu, o le nanau I o I le tu malo. Ai le alofa ai, o ia nanau I o, I le vaenga wha upwhai. Ai wha tua na I ma wha sa meme ai le tō wha, ma le tofi o le tu malo. E se lo wika ma lo ingo ngi me whai. Io, I le se tala se le nā leo te awatua nei. La tātou o tāna ia tātou whasisilanga nei, ia masa ili se amanoa. Tala noa tuai, I le li pule o le tātou whaletawa le. Omega Cars, tongisia, Wilson, pēr tātou, toi foi mai. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale, ua a mata I le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung wata mai. A wata mai le na o le lua lima tā laid vai aso. Ai ala se se tuna fo lazy boy. I le na o le lua whātā laid vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua lima tau sangal tau tua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa I le o valu selau lua iwa toluiva. O valu selau lua iwa toluiva. Beta mai ana I le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapito. Ua whaale tonu lau masini mitbefu. Ua le anga le mua vau. E le leon whaatonu I le aso sa ua vanua mātou te au ina ai, lau Auckland Council Inorganic la pisi. E ona mawhaia o na toi whaonga tai au. E au ina mai la pisi mamafa mai lo maota. Ina ia whaaititi ai la pisi e la foina I le nufuanga o la pisi maasani. Mo lo si la fia I tu ainga la pisi e mawhai o na oina. Le tu tonu e te tau o na whaaputu I ai lau la pisi. Ma le awala e mawhai ai o na whaatonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council Inorganic I lunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland. Ua taunu umailo reta I le whale, I le te au le tasi I le vave au. No leka, o fia sa ei ai. O le ua kāre kasi le vave au whakoa e kaungu umai le whale. Ia e whai mei nge kaungu umai le ongo, o fia sa ei ai. Sa uia le whale mai ma lo uso, e ke lo fo e cancer skenge ai lewa e mai fo I. Ngā ko vili whaakoru aku, mai sanga le kari ai lau California. Si e kilo ange fo I mi skōrunga e vili mai lea. Ia o lau o momoe mōli mangawa si au whangau. Ia o le fo e le ingi lancho kamaiki. So le, o le kasi le lua le kolu lau pepelo. O koe o mi fo iau masingi wha mau kupe. Wha mole, ioe, wha maangano mai au, ua o manga mia safsasoangi. Ua mawai ni maasina, sa ili e Loretta sefsosoani I le mapu mai services. Ua amata o na whaasol manuia le ainga o Loretta. Ma lo lava Loretta, o wai le swinga le lei o si o tātou ainga. Whaaftai mo whaataunga, ma le tongina o a tātou pili. Wha vetai mo le fsasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua, ua o maua le fsasoani e whafoa I lo whaafita auli, o le taalo I masini poka. Veili le mapu mai a, o valu salau lua tase lua. O valu salau lua tase lua. I love you, husband. Wala ta mai le tu wanga le whanau ia iulai, au maita mata I leo fuofongia o tapinanga, a le Auckland Zoo, mo le toi fo I mai le Dinosaur Nights and Lights. O se po e tumu I fianga, mata I dinosaurs ese mai aso la, le te lea la tu tino, tau mawhai mea ai matango fie, sa vavali I le Dinosaur Discovery Trek, o se po mo le ainga atoa. Te tala mai le asfarai le tolo iulai, angai le aso sfulu valu, mai afo le lima le afi, angai le afo le valu li po. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. O mo mia ni ngaluenga whai I lo whali. O le living space o lau company if so soani I le whale leo maota malawa. Amana o mia se pui, carport, canopy, be wha faulau heat pump, whaisau dick, whaka peta lo whale. Fab so ta I mai I le living space. Whaia 4 quotes, maua so soani I le finance, e le aise deposit. Vili mai loa le living space I le o valu selau, lima whaono, wha valu wha. O valu selau, lima whaono, wha valu wha. In this update,
Prime Minister Christopher Luxon and Indian Prime Minister Narendra Modi have signalled their two countries' ambition to do more together by elevating their relationship to a strategic partnership. Isaiah Abedingo has more. The Prime Ministers agreed to a roadmap to 2030 for the strategic partnership and set the direction for the next stage of the partnership, including a goal to double two-way trade by 2030. The roadmap has a significant focus on maritime security, including maritime cooperation between the New Zealand and Indian Defence Forces. Prime Minister Chris Luxon says New Zealand's prosperity and security depend on a stable and secure Indo-Pacific. Humanitarian needs are mounting in Venezuela as the death toll from last month's earthquakes continue to climb. More than 3,800 people have been confirmed dead and close to 18,000 are displaced. Local authorities warn of a potential health crisis. UNICEF Regional Emergency Specialist Margarita Sanchez says water infrastructure's collapsed and houses, schools and medical centres have been totally destroyed. We are currently providing various services that include safe drinking water as well as sanitation and hygiene services to families that are being sheltered at the camps. King Charles and his wife Queen Camilla have hosted Charles' son Prince Harry, his wife Meghan and their two children who are visiting the United Kingdom. Harry has barely visited the UK since a public falling out with both his father and elder brother, Prince William. The Sustainable Energy Association says New Zealand's in a good place for a solar boom, with an excess of solar panels flooding the global market. Labour's promised to roll out two types of long-term low-interest loans for households to buy solar panels. The party also wants to offer solar subsidies of up to $3,000 for low to middle income households. Chief Operating Officer Gareth Williams says overseas manufacturing is booming. In terms of world supply, New Zealand's small, so we're only asking for a small percent of a large global market. That's news. In sport, playmaker Ruben Love believes his Hurricanes teammate Josh Morby is ready for the demands of Test rugby. Morby is one of two likely debutants on the All Blacks bench for this afternoon's Test against Italy, alongside German-born flanker Anton Segner. Love says Morby will need to find his voice, but he's ready to step up. He's been very quiet, but he's an unbelievable player, and I just think the way God has plans for each and every one of us, the way he's gone overseas and comes back, it's been pretty special for him. Novak Djokovic isn't contemplating retirement despite a humbling straight-set defeat to world number one Jannik Sinner in the semi-finals at Wimbledon. The 39-year-old Serb great, who's won 7 titles at the grass court Grand Slam, says he would like to play at least one more time in London. That's sport. I'm Sandy Hodge. Radio Samoa. Tanoa Ava. Talofa Samoa, wa ule nei o kasputi alu, a wale sui ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, Amo, Radio Samoa, vevela a.
Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard. Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland. Talofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua a mata I le taimi nei. O fi whātau sau telefonifo. O lo maua le iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na o le lua 5 tālaid vai aso. Ai ala se se tino for lazy boy. I le na o le lua 4 tālaid vai aso. Ma wae. Wa silia ma le lua 5 tausanga le tautua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa I le o valu selau lua iwa toluiva. O valu selau lua iwa toluiva. Pe te mai ana I le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapito. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lola mana rento solo o maua I so se tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiora piki la taavale mai le malewa le whale o lopo o whangalii. Whapealo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitani malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalewalawe ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e whaonga I le Pacific Easy. E whaonga ai lau credit card e whaatino ai le tungi na o lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po o le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pe asi siane I le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe. Au e malanga asiasi I Samoa. Au kilani I saute, o sa ili se Samoa oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale taavale wha moe moina. E tele taavale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se taavale talawhia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga te whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Wala ta mai le tu wanga le whanau ia iulai, au maita mata I leo fuofongia o tapinanga, a le Auckland Zoo, mo le toi fo I mai le Dinosaur Nights and Lights. O se po e tumu I fianga, mata I dinosaurs ese mai aso la, le tete lea la tu tino, tau mawhai mea ai matango fie, sa vavali I le Dinosaur Discovery Trek, o se po mo le ainga atoa. Te tala mai le asfarai le tolo iulai, angai le aso sfulu vali, mai afo le 5 le afi, angai le afo le valu li po. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. Na utou whaafonga mai I le whaasisi langa le na e winga le tātou Auckland Zoo. Tasi le nā mai moanga e mana I tele ave I tamaiti o whenga I fo I ma le malo longa wa onga ma le tu ua I a onga. O se asi a papa ma. O asi o tātou suri lei o le zoo. Maali e fo I tali e tamaiti a tasi le bea. Lapta I ai matua a wale tu whaua tamaiti fo le le ke o ai e se mea o lai o. Pe tango mai se mea o la. Toso atu pe tūlei I lalo se whanu po se pūpo le alawa se mea whapena. Mo tātou wawa I mea whapena. I mea o tamaiti au I le zoo ai le tāpasāvo le leo no lea I o stangata matua e wa ai a whale. Tamaiti. Ia e manaya le o e asi le zoo. Ma mori atu alo whaanga le zoo. Wari kari e mai ala whaanga yo. Talo whātulu tina ia telesia. Ia whapena fo I matangisa Daniel Fingota Ana o Tofinga o Akenese ma epi mai o I whangaloa Whangaporoa o Kaukai. One day I will visit Whangaporoa Bay fairly soon. O le sofoi o lo o whailoa I ai I le ainga sale a tau wā le tau wā patino lava lea I le foifale I malai o le toli, I le puia I manono tai, o le so le nae
fono ai i le fo i vaenga le tātou ainga, pe a whai olo e whaalongalonga mai a uangalo ia te oe, i le tolu sifuru iwa a Willers Road i Papakura. Na ma telefono an le la le sifuru maltasi ai ua a ai tangata le teimi lima tā oto ua mai ale fono ia ai whaafitai o le ua toi whaalawi lo atu. Whai mai ia le sunga le a tau o le tau a Pediamina. Pe te sau, pe te le sau. E le tau fiai ia se tūlanga i autasi iei fina ngalo le tātou ainga. I nisi fo i o le a whaasuafa e tausia le tātou ainga. Ona ua ola mala usi ia mato tele ia lo tātou ainga. Mori atu ali ia lo whaanga ma whaamrianga. E lau tō fo i sailinga malo, ai me se fo i nisi o le a fili tānganga i aile nā. Pito le tātou ainga. Ia e se ei ma wha mamalu ma whaile tautua. E le swafa o le sunga lei a taua le taua. E malaya o le toli. I to tonu o le tātou. Whale manono ma le ainga i le taimi. Tufal tātou po klabe whatalofa i la tau o lo o ilunga o le tātou Facebook page. Ia, whapea fo i le tātou YouTube channel. Whaftai. O kale tō tele o tō. Ia, ma tufal tātou por klabe. Selina siosi tālofa lava, ma lo le soifo mruia, tō tele i o tō o lo au maia, a la tō whaamrianga, ma lo whaanga, ma mo onga le lei. I le toe fo i mai o le fionga i atu ia i le mautafono, ma le pāle mene. Ia, masalo ai o le fono o lo mua. Ia, o le a whaatau tō i nā ai, ia le fionga le li whaipule, a le o le nā fo i po lo o whaatali tali po le ase aso. Whamai ia Selina. E whaasa o atu le aso sa vea. O le aso sfulma le tasi u lai. E sa oe, ia, o le aso sfulma le tasi le nei. Manuia le weekend ali i Selina. Ia, whapena fo i oina isi i au te vavai atu e. Jerry Vaenga, watching you from Spanaway. Talo whai. Malo, mei avito, talo whalava. Le tamaitai o Selina, ia whapea fo'i ia le tama, ia Hans Webster and the family in Perth, Western Australia. Talo whātu tala lei tupai, ia po o tāpai, ia whapea fo'i ia nai nisi e tō tele o lo mafuta bai California. Talo whātu i le uso ia tausili, malo tausili, tuai malo, talo fatu ia te oe ma le whaambumoe. Ia, anga leile tua ma wawe na maua le manos. Whamai, talo whasavea, ma futatu i North Carolina, ua toi lua sifuru minute tali tu laiva i le pō ia i mātou i nei. Ia, la whatele atu li i tala lei, ia te oe ma si utou ainga, ia, whapea fo i le to tele o nisi sa mo lo alala ma papa au ai i nā. I le nā fo i stete ua utou a fio manopia iai. Wa talo fatu le uso ya Simona Tauti, talo falava uso, ya te oe ma na isi foi o tātou uso, tā vita, utupo, ya whapea foi le lo le tātou ainga. Wa salalau Australia, Amerika, ma New Zealand nei. Wa talo fatu te maitai o Rachel, talo fa Rachel Sifa, ya whapea foi i alofa, talo fa ma lo le soifua. Manuia. Ia langa ese ia so kou. Tu so mātou. O leila la fato a so se fulu ia Amerika la tau ia ma state ma territorial ale malo telo Amerika. Ia le da. La so se fulu ma le tasi o le masina le lei o you like ka fifi. Iri ma fai a o kou a ia. Ia, vape nao na whatalo whatu foi. I la uso whapele pele ia vaina lepa. Mano, talo whalawa, ma lole ngā lue, lolo foi aso tātou te le whi loai. Ia, vape nā foi o na whatalo whapitoa i le lista mamatua leo sia uo whapele pele le whionga i le tapa au le la taua. Ailu Potea John Roach, ma le whaletua ia ula. Ia, vape foi ia le Roach Models staff, talo whatu lau whionga, ia ma whamaloa tu foi i na ua tau au pine tau aloa
ma wha i longa tāua loa, ale malo Samoa i le tuto tasi na sei mawai atu nei i lau fionga, mo lau tautua i le ta'alonga la kapi. For service, a special medal for a fionga Aiolu Potea John Roach for service to rugby. Le ngata le lakapi a au kilani. Au le lakapi fo i a Samoa. Awa o lea fo i tamali. I whatasi ai ma le fionga e le whamuina mika. Tau tele moa moi lato. Ia, sa lato la lango lava ma tau tua le lakapi ma le au kilani Samoa. Awa pei o se tasi lea o malai na whaafai atu ai le telefo i o tamata alo sa whawhanga i le tātou au o le manu Samoa. Ia me se fo inisi na o lava le ol peleki i le atunu nei o New Zealand. Matu ai le whamalo o le pine tau loa o tau au i la wafionga Aiolu Potea John Roach. Ia, o le whaaloalo fo i le nā le malo o Samoa. Ia, i tātou ubalava. Lea sa tātou mio fatasi ma so tau au i le tele o nei tau sanga. E le whaalawi loa ina, ma le lango ina, o le au kilani Samoa Rugby Organisation Union Club. Ia whapena fo le Otahuhu Rugby Union, i lalo le whaamalu o le au kilani. Auckland Rugby. Tele tama. Tama whanau o le atunu na whaafai mai ai le malai lea. Au kilani Samoa, o antu le manu Samoa, ma o ile olpeleki, nisi o ta alo i le Wallabies, nisi o ta alo i atunu o mamao, ia, ta alo sia, i le tātou tau mawhainga fo i mo le ipo le rangi nei tau sanga. Ia tate lofa i tama ta alo, a o le awari i e se e pēa, e le mawhaina suia lau tala i le mea le nā, e le suia lau tala i le mata upu le nā. Yo, o tau na leva na fafo ma le mawhala. Sui whawai o le mea, whai whale nei, le la kapi ma o. A wani toi eise whai porokiki e sau i toru i nā. Po a umatuai ngā excuses tau te whai a whapea na tau o mai tau te lei porokiki o lana sau tau whai a aua. Ia tātia i nā, oi ave umala tau teimi. Yo, ave umala ma le tau malosi ma le tau mafu fau. I au tau tiu te whaapare mene, whaafai pule. Ai, awane i wā alua ma lua ngia, lau tau tau tua. Tau te apa i upwhai o malo mo tau ua mai e se e i tonu o independent bodies ale malo, ele o se mea whetaui. Nai tau te ilo le lei ai se ai whai lava. Langa ele ma whai, ona sao se mea lana ngā se mai lava le teimi ore. O pale mia ia tu le pa ma uma i ona lima le pule ma le pawa ma le mana one day ele ai se fa vau o se tangata masana pule tutu sa fai ele na vai tau ia u tau sila ia i le tele o mea ua fa le tono lo tau ma fai e tau fofo atu ala mea uma na fa le tono ai masi o le swing o le fa vai ta lepe le whawai, amata mai ai leo le malo. O mai lana masiofo. Toso ese le taitolo, ma le taulangi, ma le whaalo longa sa ave iai. O le masiofo, a le au mamalu o le malo. Ai o mai i lea. Lamu wha mea ai ia le upu mamalu. Ai whea to wha iai na o le au le malo. Se i o tau sile ia. Na whai male tali tonunga. Lātou te o iai ma se e iai i se teimi. Lala foi le nana lātou sui e ma ta lepe le whawai. Ele na o tama a inga e to e au i le tofinga le au le malo. Ma le sui au. Ai sea lava outou foi e le dame. Wale o tango nei to e ta tai le fina ngalo le atunu i tua. Se i o mai i le tae au le nei ma mea se manu tātou te o iai pe ada le whaalava lo i le amoa. La auli ma le whainga malo le whaatua tua i le atua sa mo o tas.
Okay, from a very simple aspect of the Constitution that Sever is talking about. Then you come to wonder, why the heck? What for? Why did you make those changes? Toi sau ina, wale tofi le parlemene. Leo mamalu le malo. A ua tofi le vaenga fai e tu malo. Oi la le pati e tu le mai. Ua fausia matu i le foe o le malo. O la tau le tofi. Le au le malo. Wale tofi le parlemene o sui yuma nao le atunu ua toa. Te vavai, o tō whinga wha le whawai. Tō e sui mai, le si vaenga le whawai. Wale tō e tu uoti ina. Le tofi, o le ao mamalu o le malo. Aia, wa whai whapalota ta ilima tausanga peo ao, le si whai pule. Se isi le sila i Samoa o te tatai lava o tō mawhawhaunga i mena. E o whai lau tusi nāna watu. I le plastene o le Law Society a Samoa. Po le whala papatonga lo ia. Te o tō tanga i ane i le mata upu lea. I le sa avea ma plastene o le wha msinonga whanua msuafa. Le tufunga, whepule ai, ropati atila. Wha mao nia i le wha msinonga. Lona tā ina ma le sasa ina o le ulu. O se leo pō, i se whangupia. Tae ei uma le tula ulu whaafonga Samoa. Tae ei uma le ulu. O le leo pō, se manua e wha le tonu ai. E so atu le fōmai e mau ai te tonu meo tingi whang. Aia. Ea mai e wha maonia. Ai mai fo i to e drop ese morianga. I plead guilty to a lesser charge from grievous bodily harm to a lesser charge. Toi ave fo il fam sidonga mawolung, ole mea atas, ave il fam sidonga o pili, ole mea atas. A o lea lava, o lo vava a yatu lea tunu. Lea lava o lo fa o ngā ina. O na tofi lo ia, malona lei sene lo ia. La la le sao nei mea. La le tu ngā mea ta o le nonsense e le mata upula. O le mea tonu wale nā lena whai nei. E tu le epa mrei chapipi. It was nonsense. Why did you drag Fepuleai's issue and matter into the parliament? La mena o to woi ave le mata upu le parlemene e whai mai le parlemene. Le toi whai ngā luenga ina. O lea tamari. A o soli le tulafono. Se taimi mua le nei le parlemene o Samoa. Ua wha ngā se sea i tui le epa. Malana vaenga. Le malo si anga wha parlemene. Ai avatu whaia ina le pili a le malo. Whaia ina. Then tō whaafonga ia ina matualu, ngala loa i la uli ma. Ma fia mei te tonu le mautafono ma le parlemene. I le whao ngā se o tō whaafonga la Samoa. A le o mai le teimi le nei, wale o toi tū malo, a o lea lava e whai le whaolo a taua, ma te e le malo. Le whao la wha mai, wawa i ele ini la tō sui, nā vele, i le palota sa whata, le o tūla i fo i tūla epa ma whai le whaasala launga. Mātou te oe. E lango le ua ma. Ai sea. Nau tō mai nei a whai mai. E le isi tō sui. A le o tō mai tō te oe lango. Lango o sui o mai a lena o whai atua ia. O le tala pepelo o tangata nei. Tala pepelo o wei lotu whamai leini o la tō sui. A la mea le ifu on whala velave fua i le sua. A le ua ia. Ana au e le ua. A whaia na tūtō tasina, tauna e whailai o ia tula e pamalei chapipi, le sto fe au, tō te a ia valea mai e fua i a tau ma mea lo ui tūmalo, a ua lofa u lo ui tūmalo, tū u le tofi alu, wha wau le nofo. Aia, e maana na o e toso, e maana na o ia toa, e maana na o ia delay. Ia toso lo loa i pea,
fuafuanga le malo. Ao lau tala na avatui. I lea tamali, ia le ua fa pefo i tole fua. E le whaia mai, a whaia le oluo ni sui o le chapipi, la le mea te rua whaalongo i fua. I le pola e motu i tua, ma le ngasu, ma le manongi le anga i o le tu malo, ma fuafuanga luan ma mau o le tu malo. O ane la ia se ei, i tolu a whono whaavai nei. Ma lango le whaipule, ma le tu malo a toa, sa atun ma whono sa whatatasi ma le lua. O le tu malo la vai tas. Ioi, whaafonga i lau tala na leo a watu nei. Mai, e ta tau i le vai aso fau. O na maua isto wha le ua ma tole a fua. E wha sa o i le mea le whai le chapipi, o le intervene wha wale wale a fua i le mea le. Pe a whai le o stau sui le ana te boi. A whai la e te le whatu le ua ma tole a fua. E a lo lofa i le lato i tu malo, le ua tufo le tau tupe. Wa tasi le nā mea le ua mai nei, whaalawe lawe mai i le chapipi pe no sau no i tu lepa. Pe mai au. E su langa ua whao ngā le tufa ina o le 10 miliona. E whai ma whato sina, ma ua tūla lata i le whai ngā palota. Yeah, let me tell you this. Let's differentiate and separate these two things. E le ai se tala, ale i tu malo, na whaia male komisino o whai ngā palota. Ma le wha moe o le whongoftalai. Lea na wha lawi loa ai. I le komisina. E pule le komisina i le taimia mai ai i le whaasilanga whalaua i tele o le aso lea ua whaavanga mo le palota mua. Whatasi ai ma le palota au tū o whainga palota la iti ai tu malo a maise le tu malo leo sa whata. Io. Al tala sao le tala le na. E le i collaborate le uwha Pertania. Ele ai ni fuafuanga whapenana fau, whether it was a conspiracy because of the time frame and the timeline when this money was distributed. Te ofora upa wheo whafunga mai nisi whaingo ni fi naunga. This is a common sense argument. And for God's sake, look, it is part. Awa aoe fo e fi nau tula fono. E whaia ina. E whaia ina langa ili I whapea. Na whai se tonu whapea. O le atufa le teimi o le whainga palota. Umana whaalawi loa lawai oia, e se whole komiti la tau ia sa la tau ngafa. Le mantanga luenga le malo. Whatasi ai, ma le komiti na filifilia e tu ia malo la tau lava. I tu malo. Nelanda. Giving out this money should never be a factor in any petition of the by-election. It shouldn't be. Anyway, whafonga awai taua lo'u whamanatu atu. E whaatupu manatu ai fo ia I la tau le au e whaime. A o nisi fo o ni moli mau o tau whawhau mai tua. Nā wā matan tau talandoa. Ua whau atu lea mori mau, ma lea mori mau. A lea na talandoa, lei mai atu ia te au le mawheloi. E lei sa komiti. Mai le mana o fo I o se komiti e whaini tanga mani ngai o inga e atangi ai le sori o le tula whono mani tufa o ni tupe mani tau mafa. Eo. And all these tactics are delaying tactics, dirty politics and dirty tactics. Ele lea mai le sao ma le una fai. Asia, loto leanga. Loto leanga ua fai ina. Ioi. Toi fao popo le sino foa. O le fatu I le tua Samoa. O tas, ta tolu mai. Toi wha popo fo I malino foa o vai mongo tolu. Toi wha popo fo I leisi no foa o whale a lili tas. Ioi. Au te wawalo atu I mea na o le a o iai. O le a o iai. O le a tātou o le malo longa. Wha malo atu o le maua se awa noa, tala noa atu ai. Ele le pule o le tātou whale ta wale. O mega cars le suga tungsia Wilson.
Ia, ai mawhaiona e a ngai ai I le lātou tuatusi, lua se lau Cavendish Drive, I Papa Totoe I Manukau. Ia pole wala au fo I le lātou telefoni lea, o le lua fitu fitu, 5 tasi lua. Lua fitu fitu, 5 tasi lua. Ale o le nā, wala au sā o lava. Ia le fionga le lipule, ia tungsia Pio Wilson, I le o lua tasi, Wha fitu ono 5 tasi. Ale a tātou o, ia tātou wha sisilanga tāua nei, e mau kaku kupe a e a... Hei, hei! Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua a mata I le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na o le lua 5 tā laig vai aso. Ai ala se se tino fo lazy boy. I le na o le lua 4 tā laig vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua 5 tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Wili mai loa I le o valu selau lua iwa toluiva. O valu selau lua iwa toluiva. Beta mai ana I le Facebook page a le Best Bargains. E iai inga whapito. Mom, Dad, asia e te lua pisa so oi. E whē e alu so oi ai, Mom. E whaalu ai tātou tupe. O te le lava. Le lua misa so oi a uluma. O masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai whaafufunga fo'i. Wala au nanga. Ale mapu maya. Ile o valu so lau. Lua tasi, lua. Tala no iai. Paaso le mu iai. E mawai lo o lua fia. O valu se lau. Lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. Uale wasa I fala bella uale lo ale mea fai ole friendly loans le au naga e fai mea ma fai Le tamaitai o Agnes Dowers mua o le atau tua mu oi. O valu se lau fitu I vaiva o le tali o lo faa moe. Le friendly loans mo nono ngā tupe, tuatusi, lo fitu di, Waiparera Avenue, Henderson. Wala ta maile tu uanga le whanau ia iulai, au maita mata I leo fuofongia o tapinanga, a le Auckland Zoo, mo le toi fo I mai le Dinosaur Nights and Lights. O se poe tumu I fianga, mata I dinosaurs ese mai aso la, le te lea la tau tino, tau mawhai mea ai matango fie, Savavali I le Dinosaur Discovery Trek, o se poa mo le ainga atoa. Te tala mai le asfarai le tolo iulai, angai le aso sfulu valu, mai le afo le 5 le afi, angai le afo le valu li po. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. E whaingo fielo o langa, pe a le leilau wha aperitania. O te tala ina nei awanoa e te lesi talai I le Dynaspeak, moa o onga wha aperitania. A onga fua e o nofo mau I New Zealand, pesi te seni New Zealand foi. O le a amata liawa se ngai le aso lua fito o iulai. A whai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e wsosoani mo oi. Wili mai loa le oiwa, lua 55, ono fitu whaatasi, lua 55, ono fitu whaatasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatomu Amo. In this update, New Zealand's forging closer ties with India, with trade the backbone of our new strategic partnership. Prime Minister Chris Luxon and Indian counterpart Narendra Modi have agreed to elevate the bilateral relationship after talks in Auckland today. The two leaders seek to double two-way trade by 2030, work more closely on maritime defence and deepen our collaboration in areas like sport, tourism and farming. Luxon says this is a major step that signals a shared ambition to do more together. He says our free trade agreement is central to the relationship as it delivers long-term growth to both countries.
Israel says it has shared intelligence with the US of a new Iranian plot to assassinate President Donald Trump. CNN suggests the report of the murder plot could be an effort to sway Trump's decision-making regarding Iran. But it says the US hasn't vetted the intelligence, though the US is aware of Iran historically wanting to kill the president. CNN's Jeremy Diamond says Donald Trump's comments suggest he believes some of the plots are real. So much so that he told the New York Post today that he has left instructions to severely bomb Iran in the event that he were to be killed. A view social housing shouldn't be concentrated to one space. Community Housing Aotearoa CEO Paul Gilbert wants more stock spread across the country instead of more high-density complexes. He says they rely on the private sector, but some are building without consulting a community housing provider first. Gilbert says some homes are being built with little to no considerations for the tenants' needs. Unless you have a very sophisticated set of supports that you are wrapping around them, you are asking for trouble, and that trouble won't take long to surface because people bounce off each other and things tend to escalate. Farmers are being commended for a sharp drop in farm injury claims. ACC says claims have fallen from over 25,000 a year in 2020 to just over 17,000 last year. That's news. In sports, Ruben Love is adjusting to the demands of being an All Blacks playmaker ahead of his second test start in the number 10 jersey. Love will again steer the home side in this afternoon's Nations Championship test against Italy in Wellington. That's one thing I found pretty hard being a lot younger than these guys is some of the players I grew up watching like Artie, Cody Taylor, Patrick Whittle, the Barretts, like all of them. You got to demand things from them, and that's one thing that I just kind of had to go in my comfort zone. French NBA star Victor Wembanyama has signed what will be the richest contract in San Antonio Spurs history. His 5-year extension could reportedly exceed $250 million. But Wembanyama could have agreed to a deal that toppled $300 million, instead choosing a lesser amount to help give the Spurs flexibility with their young roster. That's sport. I'm Sandy Hodge. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Ia le na, whaafifianga sui fifiloi mai le suka a mauto tasi. Ia malana mana mea ia lena. I le nei fo ia ua uli o le aso tona i ua sifurmale tolu minute ua te ai le tu la. E lua, whaamoi moi o lo manuia oe. Ma lolonga fo i mai tiu te mawhaiva sa whenga iai le nawa yaso. Ia, amatu le wha malo. I outou whaiva. Sa outou ngā pāti ai. Ia, lea ua ngā ngaifo. Ia, matu taula fo i matapena mole sa pati i le aso a tai au. Fatalo fatu i lungo le tātou apia fōlinga Facebook page, ia whapea fo i ma le tātou YouTube channel, ai maise le siu fongo Samoa i to tonu a pia atoa. Le FM 106.1, atalo fatu ai, i le mamalu o Samoa lo whaafonga tāpua i mai le tātou o tunu, po o whea lava, le motu tele i pule ono i sa la whai, manono ma apolima ma le ainga i le tai, tu mua se ia o i tua i whangaporo i le atu whangaloa i le wa au fonti a lo le soifomruia i le dei fo i asto nai o leo te whaalongolongo atu i le matautia o le mele uanga i ai i a Samoa ona o waafianga o le whaama i fo le po le tau o le ai o se ti munga pa e ta o le El Nino ia na iei mua fo, nā mata mai le fitu valu, sau le iwa tolu, sau le lua afe ma le ono, o le la vela lea. Ia, e tele ai ina le ai se timu, e pa ia ma mango ai le ele, ma ua whape nā fo i o na whaaleanga ina ai, ia le tele o whaatoanga ma mea tuto o le atunu. A o fo i la ina tātou whaatamala i le suavai. Ia, po o le tau fia o le suavai. Ma posi wha le le suavai. Ia, nā ua vane ia le lapta inga le wā ai tau. O le wā ai le wā ai tau, te tau o na sila le atunu a inga i le iai o ni tane vai. Wha i tete le whaangaina o le suavai i mea ia o le whaalu se ai ke awa ki le paipo ala alu ia ma le fuluina o le tāwale tulau le whaafonga mai. O mea e te tau o na posi ma whaa mautu ai. O le alawa le suavai e whaasafua mōtanga ta uma. Le au a mata le leo ni pensini ia le fo ila ua whai le fuafuanga le malo. Le o tau nua tu le isi waa suau o ka o kai tai whaafetai. Whaafetai wale pisa o la wali ia. Mai le isi fuafuanga le malo. A lai lau te iloa le leilava. Ele o alo tamala le malo. O lea ua sau i masina o malava le waa suau. Whaatu tumua tātou suau. Matane suau i lunga le wafu. Wai po whea nisi be o no whai ai, ia nisi tane te tele whaapitoa. E utu i aile suau pe atau nuu ia waa suau ma waa ia lo au mai ai ia le pensini o le kalasini i to tonu o le tātou tunu. Awa o le mea moni. Ele uma, mana tua o le aso na nafi, na toe whaapapai fo i Donald Trump. Ma le alo i ai le whea ngainga le file mu. The treaty and the MOU, or the Memorandum of Understanding for Ceasefire. Ale fo toi whai il to ino Donald Trump. La mera ua whai. Ia whaasanga whalua ma Iran la tauia. Wale tapomua. Wale nao vaaswa ue o mai le vale o le Strait of Hormuz. A ua pobu e ma meo vaafo. Ia meli ia e whioa ia tangata e tā whawhau. La mea Donald Trump le whai. Toe soani e tāpunia le ala vaa. E au mai ele swau i whawholo langi. 2% e. O le swau ue ui mai ina. La mea la whai. Ia. Ai whaftai. O le ua amata o na wawai atu i le tau le na o le El Nino. O le awha le tonu ai i le suawai e maua. Ia, tātou nei o tātou ainga. O mātou i ngata i le ainga le tai. Nei ma se me popole ai.
e timu ai a so uma. Ia maalu ala sua vai la tau i tonu o mātou tane vai. E mana ia fo i le mea le na e tau na whātou tonga ai ia le tele o nuu mafiu anga mai tu ma lo. Leo o iai le fono whawai. Le fono lea le village council po le district council. Nā le si me fai. Ia tofu lo le tu ma ia le nuu o lo i tu ma lo. Ma le tane vai. Ioe. Ma le tane vai. Awane i lalo ane o le afe lita. E ofi masao fia i tutonu o tane tele nei. Lewa iai, le marusi anga i mawhai e no tau whaia o tane vai a le tu malo. Alo le nā, tasi le tane vai mō nuu e lua. Whaasulu solo whapena. Wa iai tupe. Wa iai tomai. Wa iai anga waa e whaatino ai. Wa lava le seleni. Le foi o te whaapopo atu malesi miliona tā la. E lua ai miliona tā la. Fua le te leo le tumalo. Io, ole tala sao ma se mea le lei le nā. A uisi la ia. E tāpena pena na milinoi fuafa mai langa le whamsinonga. Langa le whamsinonga. Ia o le foi whaatali le whamsinonga. Ono le mata upu lea, wawa ai atu foi, wala lango i foi ai malasa whapito. E lango ina tu le epa, male la tau su ai le malo. I le tofinga, o te fono whawai. Te lo lau tala i le mea lea. O ma foi na foi atu lau tala. Ole ma i maunga o le teimi, ma i mau tupe. Wau te lo le mea na lena. Na so tupe ai nei le to tele ma o falongo tu o pisa o I tupe o le lato lulu. Oh. A ki ngā inga si koia inga lele o 501 ka ngaka snake. E tau for no, my please buy a book. Fe solo ma ai oi ma fa mole I tangata e fa tau le tusi lulu ale fo va vai atu. O la to watangata ye o mai tau mai. Wa fa ma mango fo le fango le me ma le fa mauni o fa fa kari e o ko yo I ke I ko la pisima ko pa pa. Ale o te fa atu nei. Ile mata upula le o nei avel fa msinonga. Ma ua lango I fo I mal sa fa pito manisi o le supo pe a fai o le mele na. Fa pe soli fa vai soli tu la fono unconstitutional le CIS o le tofinga. Te fono mai I fai pule o le HPP. Tel tonu I le mele na. E atu e fai ele fa msidonga le matua fa ma I mauteimi o to. Wa over to fa so sa I teimi tala fe ngai o le fa msidonga tau na fai isi malotea ma ta upu e tau le tango fia o le ta upu le to te mai moto. To te le pule. I fainga fa vai le malo. Wa fai le mena na laina fa tu mai ele amatanga lua felu futas. To te fe e fa le anga le poloketi. To te fe e tau leanga le poloketi. E le ai se tupe fai ai le poloketi. Aia, tua I ofo. I le fa so atu o le ulua I miliona mua. Alu atu mua le lua se lau afe ta pena ai le fale o le itu malo, ma le fono fa vai. Toi vai mai koe oku. Ai fa fena fa mamulu atu. E o mai la wori I e fe ma o solo ma pisa o solo fe mai I lato fatal doanga ma lato media I lunga o social media abuse ma iai I ale malo ma na fuafang fai ma na atinae mo le manuia o le atunu u lautele na peila ia leo ni vale fo ia wa fai tu malo le se tupe le ai to ifo wa ifo I lumo o camera. Ta o oto ifo ma wha o ifo I lungo lau.
ai saini tupe a lātou tū malo. Se mele le whaabanga o le ngutu, ai tu watu lo e ma le tupe. Whaafsanga i ma le minsta o tupe, ma le minsta e wa ia le poloketi. Wala. Wala le mele nai le ina whai atu. E tu ule tau whaaleanga. E whaaleanga mai, ai tali atu. I le sa usangi le kupele a sale. Sa usangi le kupele a waku kupe mo o le kumalo. Ioi. E le usangi mo o le usangi mo le kumalo. Ia le na. To el watu malisi me, ko el wange fo la ko lu morkapo e ko sangi. So when does this will ever end? Afia. Malo Jerry Vaenga. Ja, va pena fo i alofa. Ta alofa. Ja, va pe fo i se fulutasi. Selina Siosi. Ja, mauto umalavaloanga i mailunga. Yeah, please share our program, press the like button, and also leave a comment for me. Oto sisila yai ile vaiaso le nei. Tau fo il tatu tele noa ma mala mai I meolo tupu I New Zealand la toui a walang le tatu te olai. Mana nofo ma awhio ai le mamalu o Samoa. I tatu masani fo I tu la fono fo ma whea ngainga o leo wo si o le vaiaso le nei. Na sai ni ai le pale mia o New Zealand. Ma le pale mia o Intia. Ia le whea ngainga o whe whaataua inga. Ai maise o whe malanga inga. O visa o tamaiti a onga. Mai o lau tala saolawa. A le mawhai o na toi fo I Samoa I le lau a fono e wheiloa I ai ma tai o le malo le nei o New Zealand. Toi au talu ai I lunga le mata upo le immigration le tātou si tseni o le awhaiv se lau valus fulma le lua. Le ua maua le si vaenga ai le maua atotoa. Ua maua le tangata na whanau tonu I le taimi piliota lea o le aso mua Januari awhaiv se lau luas fulma le whama le aso mua o Januari awhaiv se lau fast fulma le iwa. Lea lau ua whaamnia ina. Maua le sitseni. Maua le emergency benefit. Ai ele o maua e lona to lua. Ele e maua si ona whaletua. Tasi lea mata upu. O umana tu I natu. I le tātou sui lea ua fau e si I lona whala I le whaletui. Ai si I lona sāfu lau I le ngātai whalea. A wā upu whai o le pāremene o le beehive ma New Zealand. Le tō whā po le whionga ia te vanga. Tō whilau Esther tō whilau. I lalo le whaamalu o le New Zealand First ma le whionga ia wawasa manaia. Honourable Sir Winston Peters. Au tali tonu lama. Male mau tutu male mau sari. E lema fai. O na alo ta malalo tātou atunu ai maise. O le whainga pānota o lo loma nei lea so fitu o November. Po whea te no for mamau ai. Wha au ngā lau party vote mo New Zealand First. A misi mai le tātou teine. I le pānota ole na whole tu malo. Ai tau atu ma whaamria ina. I le ona whainu mera māua lunga. Ona o le tele, o le vote mo le parti, New Zealand First. So let this message go right throughout the country. Whether you're from Kaitaia all the way down to Marlborough Sound and Christchurch, Manatua, le party vote le nā New Zealand First. A o auto uma. The rest of our people, Samoans in the Pacific, Maori, all in the constituency of Manurewa. Remember, your candidate for New Zealand First is
te vanga Esther Tofilau. Mana tua le lei le whainga pāno te leo toi mamau, a leo wa tātou lungo le nganga, ea mau wa tātou ngā iui foi. Tātou te oe, momoli lo tātou tua fide, momoli le a fide o Samoa, i le mau ta whono ma le pāle mene. O New Zealand nei. Mau i nā, ma i tātou foi o lo o i tu o lo whaia le ngā ruenga, mō tātou community, na ia wha mau popo tātou community. Le malo si anga le nā. Tātou te whina wina ai. Ma tā upwha penei ma ua leva lava. Ona te tau ona toe au talu atoa. Immigration, legislation, immigration policies. Our Fiai Samoa is because we do have a unique relationship with New Zealand because of our treaty of friendship. Yeah? E tāu ana nā. E tāu tele mō le sila fia le tunu. O ma tāu pu o ngaonga nei. E le ngata fo i la i le nā. Sa unofo ma o tilo tilo. I se vaenga e te tau ai. Ona iai le asia singa i le tātou quota system. Whapea fo i ma awa noa whainga ruenga. I lau talitununga, e te tau na tu ina tu ia Winston Peters, ma lea ua iai e ave whai o se vaenga o le policy lea, i le tātou quota system. Lea tasi le afe, tasi le se lau tangata, e malanga mai Samoa, i le sei. Awa e matua ma i mau o le taimi. Ma i mau o le taimi. E matai tuina, ma turi matai, we all look forward with that quota system. Awa ase i le ngol tangata. E ona nofo mai le i Samoa. Ai tau mawhai tangata i nei e sua se ngaruenga. Au se tasi o policy lea o lo avatua i nei le fautuanga. I le tātou pāti ma le toi ina lea, because he's the kingmaker. I le tele o nei whainga palota, ua tuana i atu. Elwa lava e saua. E whatalitali a Winston Peters, po fair le coalition e la lango i ai. Ina ia mawhai e una whaatu se palemia ma le sui palemia. Ai mai se lava i le minstao ma tau putau le vai fafu. Foreign Affairs Minister. Ai se au, le malu si angale na. So o tanga whaavao malo. Ai eilo talitonunga le policy lo matou Tanoa nei. A whai atu lai mai New Zealand first. E le ngata le manuia o tangata mātutua. Ai ia talia ina se vaenga o le talusanga le nei. A whai e manuia le tangata i Samoa le sei. Ai whapea o ia e ei le toa lua ma le whanau. O na whaatanga no lea o le pēmita ono masina e stamp o le tangata lea, the principal applicant. Malanga mai New Zealand. Sau le ono masina le na e sue sana ngaru, nga mata pena tuai pasese o lana whanau malo na toa lua e o mai. O le ono masina fo le na e sue e le whale e o iai. Sue lana ngaru, de lope o tulutimi le na. E o mai fole ono masina ua maua le ngā luenga, ua whai ngā luenga. Ua maua ma le whale wha mautu iai. Whērua i le tāwale. In 6 months, te ofua ustangata e sau i nei. E lea i aseisi e sau Samoa le isona ainga i nei. E sau nofo ma wha mautu ai. The main sponsor of the traveller and the applicant. E alu e sue, wha maoni sau ngā luenga i le ono masina le nā. O maifo, wa lava le pasese o le whada uma le tōlua. E mawhai o na toi foi. A leo le nā, ua lafo le tupe e tā pena mai ele malanga. O le mea lana,
e ta oto ia I tātou ma le whaatua tuanga e ma whai o na tātou whaamaoni o mai lai le ono masina alu su e longa luanga. Au te matua I o wofo pe a whai e le ma whai e estangata na whai e le mea le na. Uma le ono masina o le ai whelwhelwa ia. A mai mau mea ai le ainga le whangai a le lopo whele usu il kai au ma o le poe alu usu ngā ruenga le po. Kari ie le au vale. O le tatsa o le tala le na. Ma o se vaenga le na o le policy o le tau mo whai nei. Ina ia whao fiatu e whai o se vaenga le na vatau. A wai le na o tātou le whai le tātou quota system. Le vo whai quota scheme a isi vo ia tu motu o le Pasifika. Ai pe I whalala lava lama le lifa I le tele o ngā ruenga whawai temi. Au tātou iei le vaenga lea. A vea fo le nei awa noa e whatalo whatuai. I le tō tele o tātou ainga. Na malanga mai ngā ruenga whawai temi. Nisi o lo iai Hooks Bay. Nisi o lo iai I Napier ma Hastings whatalo whatu. I lau tō wha loi ma kuisa. I awa pia fo le tō whai aso alo o whaiu. Te bai ta I o hanga ma le whanau ma utou umalama. O lo whaafonga mai Napier and Hastings. Ne li epikopo Bishop Lokeni lolovai le utele so alo. Ma le whaltua ia Jackie ma le whanau tō tele. Ma alo ngā lue. Alo fo I le alo lofa I Samoa I o tātou ainga I whanawelave o lo whai. Ia ma me whai a le lu. Me whai a le kalesia ai maise loto I whale o le tātou ainga potopoto. Whatalofa tuai fo I lai I Thames Valley o lo I lesi team lena o mai. O leo te whalongolongo atu. E pei o le asui le system o le RSE scheme. O le a tele ina le toi au maia ni tama. E la whalongolongo atu na iai. Peo na o talano atu I le fionga, I le whaletua. Ia Ana Rosa, whapea fo ilo nā li I le fionga ia tupuola. E le o toi iai se la vaenga o le au malanga lena iei muli nei. Pe tusa lata ele fitu se fulu le au malanga a tātou mai Samoa. Au lea la ua ta ape uone. Aia sauno mai ia le whaletua ia Ana Rosa. Nā tele ilua. Po le ale tūlanga lea la ai pe to iaini malanga e sau I le whātoanga lea o lava aia. O le ala whalanda o te fia sa ili ai. I le waia sa fau. Po le ale tūlanga o iai ia le matanga ruenga le nei o le RSE, po le Regional Seasonal Employment Scheme. Tātou tālia. Ai, toi foi mai lau tala I le mata upulea wa saini ele whenga ngā Chris Luxon le palemia, ma le palemio in tia I le aso lulu na sa I mawai atu nei. O fe whatawa inga, le ngata la and trade agreement, free trade agreement, but also, wa saini e foi mai le whenga inga, o le whawhaingo fia ina o visa a onga, ma pepa, ma awa noa whainga luenga, mo tangata intia, ma tamaiti a onga intia, lau tau sila la iai. Ele o toi ma mao se taimi, whapena fo I whenga inga ia na whaia masaina. E mana tua tele tamaiti, milionea o lato mātua I saina. Whapena fo I intia. Ai o le to mai leo mai matamaiti intia ia. It's all about technology. Artificial intelligence. Nā no mai au tamasa sao nei. Le IT systems uma iwa iai tonu nei. Ele umia whau le intia. Maua le ngā luenga le intia. Company tu maoti, tā ngā luenga le malo. And you will see the influx. Ia ta mamai fui tangata nei. E o mai, whatau lo ma le whale. E whainga luenga ma whatau le whale. E guarantee ai, whai le no whamau.
To tongi le pasese o le tamama le tina intia. Ai o mai no nofo i nei. Whai e fo i ma mea nofo mau. I o tau se sila la i e le mea na. It won't be long before you see the domination of the workforce here in New Zealand with the influx of Indians. But it is the agreement. There was a new elevation, the immigration. Mai o se vaenga foi le te tau o na tanga I matoi sila sila I le tātou malo. O te loa. O lo iai foi ni fuafuanga alwalu mamau. A le tātou malo. E sila sila ai e toi lau li liwina. Ia tō la fono nei. O fe malanga inga I le vā o atunu nei. Ja. Le atunu o Venezuela, silia I le tolu wafe valu se lau tangata ua maliliu. A silia se fulu wafe tangata I le o maua le teimil nei o la tautino, po feo o iai. Talu nei o na lulu le mafui e tele lava lea. Pe 7.9 on the Richter scale, I le aso sao le vai aso no sei ma vai atu nei. E mantua fo Venezuela. O ka kai le tele o whawhita uri o lo whengai me latou. Whai o le au ngā oi I le swau o Venezuela. Ia, ma watu fo I fita tuli atu e Donald Trump, sai whapangu tā mai I le Palestine, o le malo Venezuela, malona whaletua. Le alai loka I Amerika, e le I tatala ina I tua, ai le I talo ina foi, malo tea. Mata ngofia se mata upo al whaamisinonga pewe, o le ale mo arenga mai furkoi. Ai o le whaanoanga le nā leo o tātou wawaine iai. I le malienga o le ceasefire ina ia oare I toi pāse pom. A le whuka ngofo ia Donald Trump. Whapapapa mua nei le taiao. Mana nafi. I to tonu o le aai o Tehran, o le aai le nā po le capital le nā o Iran. Nā lalmena whai. Whamai neia o le ai se fita, le ai ni vaa lele, le ai ni vaa molu. Ala le mea le whaonga mai Iran. E mea uma na wha leanga ina uma ele military a Amerika. Ala he ta whanga mai lalo e Iran, isi vaa lele a ale malo tele o Amerika. Ole no winga la. Ele o manu malo Donald Trump ma Amerika le whinaunga leo. Ma ua whaawa wai pēr ona tāpunia ele malo Iran. Lea la waa le tāua nei o le Strait of Hormuz. Ia tātou nufu pēr la masi tātou mata e whaftaile fuafuanga le malo. Lea ua fo I leisi waa swau. Ia ai ole o ngā tutonu le vai asa fau. Taunu u leisi va aswau. Wonderful. Wa fetai la wafionga ile. Ali I pānamia ma le komiti whafoe o lato mata I tuina. Ia vaenga SS o ni whaala ve lave le malofia, ma ni whaala ve lave whaale natura. E ono so whai ailo tātou tenu. E mōla swau. Mawal pensin, mawal kiso, mawal kalasingi, male pensin. Alale mele la o I tato. E ingu I le kalasingi male. Ala tato wo o I le beta u o le a onge I le vai. Ma o le a matautia le fia ngā lala o le atunu I le fia mawal se swa vai. Ma tato talo. Wana paua leo le bebe bau. O le talo. O le tatalo I le li. O ia na whaia. Mea umane. O ana fōwhanga ia o le natura. O le natura o mea. Au ia fō ia mawhai. Ona ia avesea.
Talofa atu I le te maitai o ata. Talofa ata, watching you from Westgate. Talofa I latu umarei tulangi le na I sifo. Talofa atu. Polonga le upena unasa. Halo le soifua manuia. Lua Purcell. Sua Ava. Ya, talofa lava malo le soifua manuia. Waftai fo I le mafuta mai o leo o to esful mai fitu minute. O na tā lea o le I tu la. E tonu. Se tā seo whawhita uli o leo o toi ali ia e mai I tonu o le tātou o tunu. Au tere I o ia I le tā upule nā. Whatalo whātulu tina ia te mkisa. Whapea fo I le te mamatua ia whaitutoa. Te mkisa la I titi ia whapea fo I le te maitai o Debbie, Wenzel and Johnny o I nai o Tarai Clover Park. Aloli le ono sai le titi ia se tātou ngā rewenga titi a unga na whātumu de leia tātou forms. O le te maitai o Jane vainga out. Talofa lava watching you, Seville from Sydney, Australia. Yeah. O tele le Australia lea. Talofa niva, alo le sefo manuia. Vaina lepa mano, le uli mano, alo lava li le. On sai ngā ruenga, tiu te mawhaiva le la fo I vaiaso o tuna yatu. O whaavale, tui loma, talofa lava balo le sefo manuia. Yeah. O le tala leo te wātua nei. Leo wāria e mai. Wā matafo ina toi tatia I pepe a tangata. Tulau wāl whaafonga Samoa. Leo fo I wasu e se I tu malo le nu uma lea fio anga. O se tamaitai. Wa whanau le pepe. Ma wala fua I le oloa tā ua na fua I mai le atua. Ia tātou te leilo. La le mea lei na whaia ni mea whapenei. O taanga mangai o inga. Whaati a polo. O no lea. O le mao mata I tangata. Whapena fōi. Oni mafutanga. Whasoli tu la whono le manuia. Pa oni tu langa fōi. E loa ai le soli a inga. O se whiusua inga. Whasoli tu la whono. Pe o se mea ele tatau o na whatino. Ni mafutanga masotanga wawala lata I totono o se ainga. Wa mena e alu I e tātou mafofau. Awai le aise teine matua. Masa tangata matua. Na te whia se mea whapeo. A le lau tātou wawai atu. There are reasons behind this. Why are these women getting rid of a blessing, a God-given blessing, a child, a little baby? Talo whai. Aina whana wana si mea o. O ola mamana wana. Ai e tangi ane. Tu wha malosi ai se tanga pepa ai di ai. Talo whai. Tu lau lava Samoa. Ai mana ia tātou te tala noa ma whasoa I ai. Langa lai whanongo longo ua mai. I le teimi fo I le nei, o lai whanongo longo ai le. Tēnei titi len tu poe whanongo lave lea. Lai su e leo leo. A lai whanongo longo mai le leiti o leo tala noa tu ai. Tō fine, po lea fine. Tu lai. O malo tina. O mua e le whale mai siaki whale lei lou soifua malolo ina malo tino. A uma. Ia no ane lo la ia le ofiso leo leo. Lei se mea whainga tā I lumo le tua. O pua ngā ma whainga tā ia. E whea ngai ma tamai tai tala vau. Ma le tō telo I la tau ia ta sue ma lei loa. Sfulu wha, sfulu liba tau sanga, sfulu ono. E maua mai o le mea alu i o se whainga leo leo. E le tau mate fo lau a fia. I ni whainga whasoli tu la whono, ni whainga a inga. Māta ngā, tu lau le whafonga le tunu. A watu le au
trucks ia ma lau truckies ia whaaleanga ma fau na I te ineti ma whai e winga mata ngā ma le talawhenga I mai tātou te le mana o mia o I le na sau no I le fionga le li pare mia I le ua mātou whailoa I le vaso le na sek ma vātu nei o lona whai te tenga ma le popolenga le amalos le anga o le o so o le talawhatai o so o nuu tū taulanga I a pia o le ua o le fuala au whasaina ma le la au whasaina I to tonu o loto a o a onga al whanau. Mai le taumate foi o le ua tami ma sai step yo e matafe le fuala au to tonu o whala puputonga nisi o e kalesia. Tau ma whai. Tātou te whasosoani le mea lea. Ai ala tupulanga lalo vawa nuu ia mafio anga I tua. Te lele polenga. Lala fole na ua wha malosia ele tātou Marine Coast Guard. Ia vaa ia whiwa ia wa o le tele o isi va. Pena no mai a wha pa u ifo tanga pepa matanga I le. I ngā tai o le alo. A le ua umana tala noa mai le telefoni, ma feso ta inga mai matangata I o le awa tu isi, va kalasini ma meo va afi. E o koe piki le mea lea, wai loa le leile location o le lea whapa ui le mea. Whaftai o leo iai a tātou va ana ta milo I o ngā sami e leo ai, ma pui le saunga le mu. Ma whainga whasoli tu la whono whapea. I o tātou ngata I whale ma o ngā sami o le atunu. A toi foi atu lala utala I le mata upule wai ele so tanga o le leilo lo te neiti nei. Ma I tanga o ma I tō tupulanga tala vau ta ma I tai tulau. Ma le so tanga I whala au whasaina. There is a great relation and the relevance of these issues and social problems from the young girls' pregnancies to the flow of narcotics into our country. Te leo, a wafo I ana leanga ma fo tangata I meni. E le fosi a fo I e whaatino, ma whai tu ai ngā soli ngā tula whono whapea. Ia, tālu sia. Ia, loto tele le tua whawhine po le awhine. A o se ti nā fo I o lo o ai atu I tu langa whaale tontonu o lo o iai, ia sana ta matene ma ua masalo mia, ile mata upulea. Lāne me te le lotu tele, ai ma e lotu toa ai, whārilo o lofa I lautama. Tū masapai lautama ma ave le whare mai. Ano me mua nai, o leo mua le leo, o mua siakil kengi le whare mai. Ona whatoa wane ila ia lea. Ila ofiso leo. Tā ua tele, tā rofa tala. Mati wola malo se fo mria o malo tu mau hakai ia talo falava alofa and fuimono watching you from Brisbane ia alofa teleatu tole pai ai Lucy Sione ia perfo ia leuso ia polonga ione tamali ile pua fatalo fatu pastor palo le se fo mria ila sunga le fa ngaika mria la unga fola wale upo le tua I le aso tai au I le mauta male malupa ia le tua. O le ua toe 8 minute o na tā lea. Andrew Arsen, talo falava, watching you from Henderson, Severe. Talo fai malo, whaftai le. O le tumaita I o feta, talo fa feta. Tui mala tū, watching you from Long Beach, California.
Talo whai malo, toi whomanuia ia te utau. Ia e wā le te mil nei o le vevela. There's summertime in California right now, and right throughout the other states of America. Whatalo whatu ia mai o lea Schuster, talo wlawa, maloli le soi whomanuia, tofoi pū, palii, se fita, talo wlawa, o lise se ualunga, alo, ia whatalo whatu fo i rats, malo rats, ia, mai lisi leo te vili, talo wlawa, mapu le sua, talo whawhaftai le mafuta mai o whira, a tuone, alo le soifumria, haftai, mafuta atu, mai, o le matu talie atu i nei Otara, the famous Otara village. O ala i sea, seilala, talo whalawa. Ia, ia, sawa, te leo tala i e whamai. Ai, e le mawhai o na ngalo i a te au. Le saunoanga le to ina matua e ngata ai to ina. Tua ngā tama matua ia e mana o mia e Samoa tūtou tas. Tau tala i le sao, tau tala i le ami o tonu, tau tala i le file mō, ia manuia tangata uma, e langu tasia tangata uma. E le ai seisi e si i e whaasawali seisi tua olo, na whaleanga fulu i le motu, o i o le Palestine o le Senate. O le whainga malo tu i le manua. Nali tala tu aulo. Tu lepa. Ana ua e file mu. Wa leva na file mu le tunu. Do you see how much respect the Tuaolo has for this old man? Has for Tulepa. To say that. But the problem is, Tulepa cannot find a peace. Na te le mawhai o na saili se file mu I lona loto. Na te le mawhai o na whātupu se file mu I lona loto. Ma mawhau I ona tausanga. Ua tau afiafi ma lata I na nganga ifo o na whaiva. O le teimi le nei wa leva o na maea. Le ula sa ia sui ia so uma, ma ha so uma. Ona la lafo le I tuatau au o seisi tai, na ia tapena. Ala le me le wawa ai atu, iei le atu no. O le sifi o whaleanga mea. Tala sa o le tala na le avatu. Wa le file mua I le toina. And he will never find peace. Aisea, se le mea lai fai. Se le awala o lo o momoli ai. Nona finangalo. Mana tuatu le pa. Ele ai seisi e poto masiri atu ia te ia. Aele o le finangalo le nao le atua. Ana poto, masiri atu. E o mai le teimi le nei, o la lava e se e le maasa lafa, tu le epa, matai tai le atunu. Ai o le atua e ta pena, leisi tangata. E sila fia foi e le atua, o tuu mata manga, ma ua iai le limitation, o le soifua au auna ma le soifua tutua. Awa, o le mea sili o na whainga tā o na talia ina e tulepa. Le fwoi nsau noa lawa iai a tua olo. Tau ma tua whalongo longo le lei. Le la unga tua olo. I le taibia te manu ma lo ai tulepa. Tā pena e matua I fia. Be grateful when you are victorious. Au te loa e te le tā pena. E te tali ina.
te to I lalo ma se whaia ina, ma se malolo. A me il whamai tuaulo. Io e te tāpena fo I tali le manu malo, ai ia matua sili atu o la e tāpena e talia ina. Lau whaia ina. Ma lau pala ai, wā ta ulu whaia ina yo. I tuile manu o pala ai. Ana ua e loa talia ina le mele nā. Wa lewa na maua lau file mo. Ai o te lofo I tā pena I le tua, isi ta ngata lātou te whātupu ina le file mo. E ti nei ai. Ma tafi e sea mea le anga o lo whaia e isi ta ngata ia. Ai o tau te sila Samoa. O ai o mawhatia I nei mea. E mawhatia le atu nuu atoa. Ai sea. Langa o winga la ia. E so solo whaafi atu. E whaolo a taua I la ngona o tangata. O na toa ai lea o ngā ruenga whesoasoani e le malo. Ma le manuia e tatau na lilingi atu. There are no more delays. Leto iai se toa. Leto iai se tau whaatalitari se I tau wō le whaamasinong. A lea la vai whai. Lea la vai whai. Ia. Talitonu I lau tala le nā. Lea o umana o fu I e toe. Tau mawhai e apili. Ea le tūlanga o le whaamasinonga na whai e talasa wa whaamamai la auli li o pule ai ia manai whaasalanga mo si vaenga I o lise whapefo ia stamo Samuelu masiona tolu nal mela o tulai mai whaatonu mai I le loia sili le matanga aluenga le leo, whapena fo ima le matanga aluenga o whaamsinonga. This is just a waste of time, and we request that a strike-out motion should be applied, and filed the strike-out motion straight away. Ato I whafo, I toi manatu iai le vaenga o leo. E toi suasuina, o la tau ia na au maia mōlianga. Silsila le lei ai. O la toi suasue, le matanga aluenga, sa sili o na tau leanga ina, I le taimi o le suasuenga a toa lea. It was only about the conspiracy to fabricate evidence. And what evidence did the police themselves produce? Nothing. And that's why the case ended up with this decision by Judge Talasa Ato. Lea foi la o tau mawhai lava e soli le tulafono. The stat of limitation. O le taimi whaatulanga ina e whaatanga ai o na whaila loni a pili ua pasi le taimi la le isi mea. Once the statute of limitation has been looked, then cancel the whole court case. Tau na ato I whafo. Ato I whafo ma le tangi lea. Le mai e whasoli tu la whono. Unconstitutional. Le lea tōwhia ino I la tau e vea. Ma tei whono whawai ono I la tau o whaipule. O outou. Na outou laki le whainga whawai mua o le lua awhelu sfutas. Ti ngāo na outou whi ei e whaaleanga ma wha se ma whaunga o tangata mi miloloto o tangata e winga le poloketi e le tupu e le se tupe e tala pepelo la uri. Ai na iai pēr le whaatuotuanga. Ma tau ma whai pēr fō ale mea.
Ma o mai o tau, e a mata i le ploketi, o tau o fai pule, e vea o tau o komeki mata i te whanu. Ai wan wai, le wha tino ina le ploketi, ma le wha longa tu pea, o wha sea pea, ma fōringa mai e tau ma fai pea, e wha leanga le ploketi. O le whainga palota, wha tope, fo i mai loa, sui whainga wha vai le malo. And this has nothing to do with the Constitution of Samoa. Le ai ma se mea fia i le tula whono au tū ma le tula whono wha vai, tula whono papa o Samoa. Mea ia. These are conventions, protocols and policies o mea wha vai ai o ngā ruenga le malo le o tū mai nei. Whanongo le puota ringa. Iongen. Le ai se mea o sori ai le whawai bautu o le atunu. Nothing. Nothing to do with the Constitution of Samoa. The highest law of the land. A le uto o mai e nini mai le whawai o le atunu i le mea a le whainga malo. This is a state convention, a state protocol, a state guideline, a state policy. Ola ye, taua mai foi la ye leo kango lau aku, le nge o kou fee ma kou ki nganga o kou alevon kou kongol parmenge, a le a kou ki o mai ama, mai ni mata upu silio na mata ngā. Ma toa lia ai, wha amrianga li lingi atu o ploketi le atunu, ale malo. Ale sifi o leo whai mea varea. Tātou wole malo longa, fo i mai wha wau. Ea, le tātou polkalame. Ea, awale. Le tātou Tanoa Ava e te moa. Te alofa Samoa, o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga, ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! O mo mia ni ngaluenga whai i lo whali. O le living space o lau company if so soani i le whale leo mao te malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be whaafolau heat pump, whaisau deck, whaakapeta lo whale, whaapsota i mai i le living space. Whaia 4 quotes, mau le so soani i le finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, whavalu wha, o valu se lau, 5 whaono, whavalu wha. E whaingo whielo o langa, pe a le leilau wha Beritania. What's talaina nei avanoa e teles talai i le Dynaspeak, moa o onga wha Beritania. A onga fua e o nofo mau i New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Julai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whaatasi, lua lima lima, ono fitu whaatasi. Betana i ane i le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. Na boi amu so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa wa koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O feet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua a mata i le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung wata mai. A wata mai le na o le lua 5 tā laid vai aso. Ai ala se se tuna fo lazy boy. I le na o le lua 4 tā laid vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua 5 tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa i le o valu se lau lua iwa tolu iwa.
O valu selau lua iwa toluiva, pe tamai ana i le Facebook page a le Best Bargains, e iaia inga whapitoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard. Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata I le whaasfulu tausanga lana au nanga. Lata te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi, e o I le iloiloino o tau whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafso tai telefoni, o ono walu lima, lua wha walu wha lua.
o ono walulima lua whawalufalua. Petanga iane I le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Awana e misiela wa manoa mo tau mafa mai Samoa I le Taro Market. Wa tau nu mai tātou uwhi, palai maui, ulu tonu, whai Samoa, umu ulu, umu tamu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whamanatu atu fo'i, te tātou Samoa Finance Money Transfer. Susu mai I le Taro Market, tu atu si lua pa lua lima, Fair Mall o Tara. Pevili mai alavini, I le olo tasi valuono, tasi tolu ono. O mo mia ni ngaluenga whai I lo whali. O le living space o lau company if so soani I le whale leo mao te malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, pe wha faulau heat pump, whaisau deck, whaka peta lo whale. Whaapso ta I mai I le living space. Whaia 4 quotes, mao le so soani I le finance, e le aise deposit. Vili mai loa le living space I le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. O valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. In this update, India's Prime Minister has landed on our shores for a whirlwind day of political and business engagements. Narendra Modi touched down in Auckland last night, marking the first official visit by an Indian leader in 40 years. Claudia O'Neill has more. A thorough security setup is in place with additional police officers and resources being deployed from around the country. It follows 3 days of Modi mania across Melbourne, with crowds of nearly 30,000 people showing up for the Australian leg of his tour. The two countries signed a uranium deal cementing closer energy ties and agreed to deepen defence and trade cooperation. East Asian countries are bracing for one of the strongest storms in decades, with Typhoon Bavi triggering landslides in the Philippines, killing at least 15 people. The weather system brings up to 400 millimetres of rain and gusts of more than 200 kilometres an hour. It spans up to 1,000 kilometres, about the width of France, and is set to make landfall in Taiwan this weekend. BBC's meteorologist Chris Fawkes says neighbouring countries are also in its line of fire. He says it's expected to hit parts of Japan and eastern China. A busy weekend's in store for Wellington as 34,000 people gear up for the All Blacks clash with Italy. The sold-out Test match headlines an action-packed weekend in the capital, with Matariki celebrations also taking place. Metlink says trains and buses are running at increased capacity and are free for all those with match tickets. Bar owner Jeremy Smith says there's so much to do and see, and one of Wellington's best attractions is its great bars and restaurants. Demand's strong for potatoes to cook up as hot chips. Potatoes New Zealand research has showed the most popular way to eat the comfort food is just adding salt, closely followed by fans favouring tomato sauce. Chip butties are popular for 16%, and 83% associate fish and chips with Kiwi culture. Chief Executive Kate Truffett says they're popular worldwide. Fries are eaten all the way around the world. China and India are becoming one of the largest producers. It used to be Europe. That's news. In sport, the All Blacks have done their homework on an Italian side they believe are much better than what they showed last week against Japan. Italy floundered to a 27-10 loss in Tokyo last week to open the nation's championship. But New Zealand coach Dave Rennie says the Six Nation wins over Scotland and England this year shows what the Italians are capable of. Very good scrum. It troubled a lot of the Six Nation sides. Beat England, beat Scotland, beat Aussie last year, beat Wales that last year as well. So we're well aware of the threat. The first stanza of today's Super Rugby All-Piki clash in Timaru has been a half of 2 quarters. Matatu shot out to a 3-try lead after 20-odd minutes, but then the Hurricanes Poa scored twice. A short time ago, the South Islanders led 19-12, approaching half-time. That's sport. I'm Sandy Hodge.
tatala tala le leo na motu o le pawa e mala malama pungai olo uingo a fa apealo na mafua anga atonu e fai malu I o se tasi I le nei o langa tasiva malu lima e te upea I lo uanganga amatanga o le pisinissimo se la asanga male fale aeta o fie matai manatu ile malosi langona ile vai vai mapu maiti na ole olanga Samoa utele fatufu au setala Tau mawhaie atina e Nau nau ia maua selu manai Atali I le anga leonga Lea I se ono sai Tau sanga fea ngai pea mawhainga tā Nono fo I malono uta Wa pei I tau se pango tā Talafe avea I solo molia I le tula fono Whai mai e tafi e se ita o whanue umi e sa o loto Pena paana tinati inga uta ole puiai E langona ole fefe a o Yesu na ia tai tai Tasiva malu iva mapui maota o tau pau Ai amata le tanu finau ina ia mautu Maiti na ole olanga Samoa utele fatufu au setala Polonga e tau mawhaie atina e Nau nau ia maua selu manai Atali I le anga leanga Lea I se ono sai Ia le rā, le vii o le mapu I ti ngā, le tua ao le sunga. Ia muli pola Wayne, I lana fo I savalinga, ai mai se fo o mea sa tutupu le ainga le tai, le nawa I tau, le ua whaingoa I lava. E muli pola Wayne, lana whaili ua whaingoa ino le mapu I ti ngā. A talo whatua I leo so ia so ia masiona ainga fo I Australia leo na leo matango fie le pese bai ai. A talo whatu I leo so a buangu tuti a The Rose. A Dominico ia whapea fo I le sunga le se yulivi. A te vanga a loli le soifo manuia. Ia e mai se fo I le tātou nuu o ali I Avondale. Riversdale Road. A loli le soifo manuia. Matango fie mai le sulu lai le nei fo ia wauli o le asto nai. Ia ai o lo o langona lava le malu lu male. Male tulanga o le tala o le tau la tau I o le tau malu lu e pei o na masani ai ia le tātou o tunu I New Zealand nei. Aleu te mawa ia today. O iai le
polakala me fou o le malo le ua whai nei. Ona o le taugata o le ele tise, i New Zealand le ua whamatuu mai e le vaenga le Ministry of Social Development, se fuafuanga e mawhai ai. Ona a whapeo e mana o ele to e whaangaina le ele tise leo lo o sapalai mai le Genesis, Contact Energy, o lona winga. O le a mawhai o na maua ia se vai ngā tupe, fo le te apalai ia whai e lau solar panel. Whai e solar panel i lunga o lou fale, ia po lou maunta foi. A tono le afso soni le na e le wha taunga fie ino o le ele tise lea o lo o tātou wola i le teimile nei. Whatalo whatu i le tamaitai o Julie Tionosio, haloli le soifumanuia, watching you Seville from Perth in Western Australia. Whapena fo i le uso ia Sam. Malo Sam, whatever o te le toi vai hatu i sau Polokalame, the tip-top man o le Polokalame le nai mali e tele o le fala Samoa. A fofola le fala o la utamo Sam. Ia, whamalo atu li, whamumuelo o whawaupea le tā Polokalame, lango atu fo i ma like atu, ia, ma whaatalo whaatu fo i te oile uso. Keep up the good work with the Samoan fella from Mildura in Victoria. Ia, ai au ngā fo i mata upo te whasoa iai. Mwhai fo i o na wha ngai lau Polokalame. Whatalo fo i le uso ia Starry Cole, watching you from Alaska. Ia, to tile o tātou a ingo lo o nonofo ma lala fo impapa au i Alaska. Ia, whatalo whatu i Mountain Range View. Ia ma i lātou o lo alalam papa au i le city of Anchorage. Talo fa lava ma lole se fuamnuia. Mai tai o Miriama o le Aniva. Ia ma le nā u fai pese lau i lo fo i le tine o tau sanga o mawai. O se fulu wa i vai bonga. Talo fa lava ma lole se fuamnuia. Pamai o lātou leo o lo o mai mua mai in the big island of Hawaii. Ua tale tu lai wha i le teimia lātou ia o les whareile lei, mālo o le soifumanuia se fulwai, whapena i o tātou ainga umalawa o lo o iai i kona, the big island o ahu, ia e maise i lātou o tātou ainga i la ie, ia ma le tō tele o i lātou e alala fo i Haleiwa, ma hale ula, ia, na. Mai lātou e a ngai atu i Kahuku Bay, tō tele i lātou o tātou ainga e lalampapa au i Kahuku Bay, anti whaalave lave, poe la ulu, awha masanga, ia whapea fo i ala te maita i a Ivana, poe la ulu ho kama awha masanga, masi o tō ainga, siniva tapusoa, tā alofa lava, alofa atu fo i mo oe, lau papa Junior Timo, ia whapea fo i ala te maita i o Sia Tungiola, alole se fo manuia Kerisoma pia o langi o O'Reilly talofa O'Reilly balole se fo manuia Reds ia Lua Purcell ma le tō tele o tau lo mafuta mai i lunga tu fol tātou Polokalame o tua teo talofa lava tua malole se fo manuia whaftai le mafuta mai o fiafi a lai ia Fatalo fatu fo i le uso ia welese. Welese ko lia malole soi fo munia fa pe fo i o faalua. Talo fa faalua malole soi fo munia fa tai. Ia le fa mai uma ia le telo i la tau ia e mala o mai i le tu malo sa fa tai ua tau lau o le fa moe ma ua tau lunga le tau palota ma ua maualo tau tofi. Ia, pei au nau whai atu teimi o sola. I whaataloanga, ma teimi umau talanoa atu ai. E awatu le whaamarusi au, awatu fhoi. E malo utali tonunga. E le la vea le lima o tu iai i le tu malo. Wa ilo le tu malo. I le anga le lei, o le whaamaoni, ma ngā luenga ua mai o na whaatino. E le whapela, ua soli se tu la fono o le whainga palota. O lana sila fia le lei e le komisino o whainga palota.
O le fuafuanga lava le malo e le whalave lave i ai le komsino whainga parota. Whina ngalo lava i a fui, tupai, ma le lātou komiti o ia lea o le whaululunga o le mata ngā ruenga tele. E le whalave lave. E le whalave lave o le whainga parota, e le whalave lave o le whainga parota i le komsino ma. I le lātou mtanga luenga, ma le lātou komiti, a ua whina ngalo o le teimi o te tau nu tufa, tupe tufa. I le o iai fo se tu la fono i nā, ua soli se i whalongo le mai. I le whea ia i la mea i e lua, le la atau au mai o se excuse silly o na wha vale valea. Ma vai vai tele. This argument is a very weak argument, and it shouldn't be recognized as, violating and breaching any of the Electoral Act 219. If I pay a o vale umale tunu, ma vale umal fam sinong, e fale angal fam sinonga, ba fam masino. Ia toi sulu i ole, i le wha msinonga. O tau wha whonga iai. E i wha leanga. Ia, toi sulu le wha msinonga. Whatala whatu, MJ Maxwell, always a pleasure to listen and enjoy your service and commitment to Samoa. Alofa and aloha from Kahului, talo whai. Malo, MJ Maxwell. And while we're here at Kahului, that's on Maui. It's right next to the airport. And I used to play at a restaurant over there, Maxwell, MJ. Used to play at the airport, lounge. Pisi ngal kamagiki sola, woman kamagiki mai o la ngal kai. So, with all of you down in Maui, Kahului, and on the going uphill to Makawao, and then also the long drive to Lahaina. Le alu foi lale I lunga I Makawao. E te alua I lunga I le mele I le me ta'u, le maunga mua ta'u kula kala. Kai pea kula kala ka kou I Samoa. I ngā tai atu le whale manona. Whawhawina tāni eru, tālo whalava, malon se whumanuia. As I said, while we're in le o kaluila, o kalihi le I Oahu, o lo o iai ia le sunga le whawhengainga, le toina, ia tine tali o lo o whawhongfonga mai masiona whale tua. O le toina le nā le pulenga le kalesia e whakasa, tine tali ngafa, a talo whātu I lau sunga le toina, ia whapea fōi le whale tua, ma le no whalo, le mamalu o le e kalesia. Ma lo whai o le whaiva, I lau tau nofa mo mawai, ia, ma tau wasu pēr le puvai o le ola, I le wala aunga o whau uinai o tau, I le nā fōi atunu, ia, po o le stete fōi o Hawaii. A talo whātu I sia uo whai whiau, le sunga le toina, seti ma le whale tua, o lo o waia le e kalesia e whakasa I sale moa, ia, talo whātu I lau sunga le toina, seti, ia whapea fōi le whale tua ma le malo le kalesia. Talo whātu le tamamatua malo lo manu malo. Le sunga ia tanielu ma mea ma le whale tua, a mai se fōi lo sao ta ua tele I le e kalesia, e whakasa I Otara, mo le tele o tausanga, a mai se le tele fōi o ta lenia, ale nei fōi ta mamatua. Ea, toia vatua sa u tala lai titi a le mata upu lea o lo o matele ia tala le tama lea o Mr. 501, deportee from Australia under the Immigration Act 501. Tamalna, o le mkua I snaker,
o le ngaka le mea, kanata. Ta whanau noa lo whanongolonga tu o whai pēr, lava pēr, le lauina o le vai ma le valea o le panemia. Vai ma le whaavale valea o lana kapineta mana minista. Tangata le ioni a onga, o tangata le ini whailonga, tangata vai ma fau, e ngā oi e tala pepelo, e le ao a oina. E alu tala isi teimi, e iai a le fua upu, ma le tua oi o upu, e la lafo. Pei fo lo tau whaafonga. A oina o whasoa, i mata upu, e winga i le toi ina o tulepa. Au te matua whasoa lava i le tūlanga, ai le ai se upu, po se mea, e tau mai ai au te lauina se whaavale o tulepa, po se alava sisi mea. Mai au te le fia lauina le vā leo ni, oni tai o le atunu. Leanga elena oni tike li, mani whae longa mai ni universite, na whai tau i eile tō wha Samoa, mō tātou matua. E o ai e lote upo le atunu u i tonu o le malai te whau, ma le mauta whono o le paramene. Ai a whanongolongo mai fo inisi o tō a inga. Ma inga e tau i e le tangata le nei. Wa lewa na te tau na fua se tapu. Ia ai manatu foi. Ai ono le tamau o tatasi. Te masalo foi ua whaalongo lava o lau munu ia o le o to iei se to alua ma se tina o le a inga. Na te whautua ina. Ai le o se tangata foi e pipii e tautua i lona a inga malo whangia. Na mafu angale na ua wha loa i na i whapea. Ma ua alua i lava e le tapasa, e le la na o whalonga tua whapea. O le sianu tama i ngā luenga le na ua whai. O le alu e tufa nai mea ai, nai vai inu, mo tangata homeless ia e i taftafo o le lato ufale malunga o le awala. Ai eno fo se mea ina. Ia, na o whai atu la ia lea, oiso le kala o whai. O la whawhea na alu le si homeless. E whawhanga matufa me ai i si homeless ia e. A o le alu ia su se me ai whaale ia i ma. Ma moe whaale ia i ma nofo whaale ia. To tele lava tangata lo lato. Mana o mia o e Canada. Tele lava tangata lo lato. Mana o mia o e fia watu eina i lato whaamrianga. Ma watu ia sau whaalumanga. Tele ia mea lofa tangata ia lo lato su ea o e watu ma momoli atu iai. Na ia lato mea lofa. Ia alfa lavelna. Ia wae savali le walama ua tāpulu ato lo tino ma fufi ato. Ma se me te tau ona e pui lo soi fua malolo ina ma lo saunga le mu. Ona o le tele o tangata ia fia fai mea lofa atu ia te oe. O i lato sa matua mafatia tele. I lau mae a ma lou sa wā i nā tele. Ona o lato se leni. Ioe, leo o mai i nei whanau o leisi urungali. Lo lato fia maua oe. Fia momoli atu i ai se mea lofa tā ua moe. Ia mai helanga tata wai lo tilo solo whapipi o mata i au tafa, whapipi isi o mata i tua lo pātua ma lo tua ulu. Ina ia i lorele ia i furele scan a toa le mele te iai. I te ia ua maua o e zesi. E fia avatu sana mea lofa i a te oi. And you should be aware of the dangerous situation that you're in because nobody dug that hole. You did. And you did ono lo le fa maoni I tangata ale te sau lau le va leo tangata le ngā ui o tangata le vai o tangata
le lea o onga o tangata ai mai se lava. What has the Prime Minister, what did he do to you? Wala na tali atu le palemia. Na tali atu mafua i ate oe lo la lafo tala mata ngai le palemia. Ia nala o tali mai lo le palemia. Ia wale lei. E mai pe ina, auto umana, awa mai, ma ou mai pe ina. E munga a vai vai. Ia o na alea. O na pe i foi ale o le siu siu. Malango maua ia ina. Mawhala la wasi e lava ma oi ina. Ia, fua se tapu ali. A o ina tu itasi le tangata. Se nuu. Ia, whapena fo i le atino. E le o se mea le leie o iai. John, et wale talo falava malo le soifo manuia. Io, tawhitai, io ale mea le na o le poloketi la tau iau. Whamai Anafili watching you, Seville, from out west in West Auckland. Whamai Simon Talia. O lo mātou tali atu I lau purakalama I mea le pori nei, talo whai ia malo lava. Aneta and Penny Lama, talo lava. Oilea. Whatalo whatu fo I le uso ia Roger au sange, talo lava malo se fumria. Taile mafuta mai le au langa ma le tautua I le nei aso tōnai. Ia o no o mai leo se manatu o le ata walunga le tātou pole kalame I le nei aso. Whawhetai I le whaafonga mai I le nei vai aso atoa sa tātou mafuta ai, ma fusi, ma kisi, ma Whawhetai tere I le atunu. Whatalo whatu I seo tina. Tapu I tea. Ia, whapea fōi le tamamatua. Ia tui alii, sofa, ia male ainga. I nai takapuna I no shoa, ma lole o lusai, na lo fōi le whatotoa, whaftai te talo, whaftai fōi I whamnia mai. I ngā luenga o lo o whenga iai. O le a tātou o, e su e mare pesere I a tau sa vea. Ia, e tātou te tau ma vai ai. Ruia tele malolonga o lo o whengai ma le atunu, au nisi fo I o lo o ngālulu e pēr I le nei taimi. Ia I le whaamrianga fo I a le atua, tāpenatu o le au whenga luenga mo le upu fola I le aso ata e au, ia mana le upu. Ia whapena fo I nai o tātou tamam tina mātutua, ia ma I lātou o lo o whaia le tiu te tā ua le nā I aso sa uma. O le momoli o le whamutunga. I maota malawa o mapu iai I a tamam tina mātutua o le mwhai o na toi awa iatu I sauninga. Whawhetai le nanga luenga le lei. Ia mautau ia o ma ave ia me o sifulua ia le toi ina male o le matua ia. Ave sao le whaife au le sifulua. Ia. Ai atau nuu fo I le whaife au. Whamole o le tu ua ma whaangalo I lautanga. Ave le fai lau tusi e tau na tusi le afo. Le li siti ale toi, ina male o le matua e toi mamori. Le kari e mai ala ori. Ma sanginga la ko whaangaloa, ia meo sifulua I al ko, inga male o le matua. O le tautele, o tātou malama Ollie Panther, I lunga o le tātou apia fōlinga, le tātou YouTube channel, Facebook, I le neiva I aso atoa. Oka e matautia. E reo o ilunga o le tai se furu monutupu wafe o e mai moa, mai e komeni, mai e la tau te tau muri le tātou pole kalame. Ia alo fatu le atua. Ma whamanuia po whea fo I le I tūlangi, o le lalolangi ma le tafa o e ngalue. Ma whai ei le tautua ai tau malele. Ia whamanuia atu le atua. Tulu I le soifua ngalue, le soifua tautua. Tātou malo pele I Samoa, e ona te tai, wha le malo. Ona te tai, wha
le atu nuu le pulenga mamalu ali I ma fai pule. A ona te tai fo I wha le talo le lei. Ia, o lo te talo ina ia manuia Samoa. Nesi o lo fo malanga, I le nei vai aso ma toi taliu le uto, toi fo iatu I Samoa, ia mai se fo inisi atu nu o le laulangi o lo ua wha mautu ai, ia wha lau e le atua pe au o le ala, wha pena fo I le ea, le vasa, ia tau nu ma le manuia, le whai ngā malanga. Ina ia wha tafa e le atua ni au vale, ma wha moe fo I pe au langa vale. Ai ia tau nuu e wha wau le tautua e pei o na masini iai I le tātou atunu pele I Samoa. Tātou iai pea I le vai aso mulimuli o le tu ua a onga, ia wha pea fo I malo longa ma tā whaonga le whanau, ina ia malutia lo lātou soifua, awa tātou te whaata mala ma whaata le, I misi au lau wa ai, tupu le whaata velave, I le tamaititi. Ai oi va ile suunga le leua fasal lau atu le tātou polkalame nei. Ai kaungo fie tike te oe, tau te oe vava. Ai masi asi o tātou ai ngā lai le su. E a mea kukari I. Vea kure meo. O tātou e a inga ma le su. Ai kouke whika. Tātou wō, whaftai tele Samoa, whamangalo le atou nei, alofa tele mo oe, share tātou polkalame, tu ua o, ia oe I le pese le atou sa vea. Lo u soe sa wia. Well, that's it for me, ladies and gentlemen, friends and families from all over. Wow, le pongisa. Whaapeo na puniti o le la Wawa o le langi O le tingu fo I le muta O fitilo na muenga Wa tofai paloi mata Fitilo fai solo